خب درود هموطنان بینندگان مخلصان مبارزان آزادیخواه اگر همین ترانسلیاسیا رفتیسته باشه برای که سه بار завершит برآمد پرتفتم این نبار اگر شما در رفتیسته باشه هم گپای اگان چی بنویسین دو سه بار که کدامید باشین من با повторить کردم نمیدونم رفت ефир نرفت завершит повторить برآمد من повторить جقیدن گرفتم اگر رفتیسته باشه شما دا صدا آمدیسته باشه کمترک در مسئله барусиш землетрясения بگیم که توجیکیش دنمود میشه دست زلزله و یا زمین لرزه در این مسئله کمترک منم بنده خدا گویم که دو روز شد سه روز شد قریب نوار تماشا دارم نوارهای گوناگون کسی همدردی کرده است دست کسی نو خلاص بگیم کمک کرده است دست و گوناگون مسئله ها رفته است uzur یا بخورم که خرتقم خورید و سلفه میزنم امی اوه رکلام کنم شما دا کدام که اگر در پولشه باشه بین امی اوه ما براتون این رکلام به پولای اوی پولشه نامش بگیم که ژیویت یعنی که صورتی که داره رنگ اوی تاجیکستان ای همین اوای چشمای تاجیکستان بوریه بهترین او است کدام در پولشه هستین از همین او مشمول توصیه میتونم اگر که مزهش معقولتون شود او زیاد هستن شخصا در طعم ما در همون اوی که ما خورده کلان شدگی هستم در تاجیکستان همین مزه را داره ما همه او پاپرووید کردم کدامی در پولشه است از همین او بخورین اگر که معقولتون شود بهترین او نخورین نه ویش او اینمی او مردا گوری همین ژیویت سیا رکلام به پول کنم برای مردم برای که اوی دوست داشته خدمت ده من رامو 6 تا упаковкаш دوی ما میگیرم ژلانتون باشین bu polski نوشتگی اوی پولشه است خیلی پولشه استیصال میکنه ای اوه اگر کدامید через پولشه یگون دولت های دیگر رفتیسته باشین کم از ایستو تاکسیستو و غیره ها در ماشینتون اگر یا بلوک دو بلوک پرتوین любое время ко او вайрон намешава гарантиш қатия мехрен ами ки хиёл мекунед дар тоҷикистоне агар форатон ки хитона дар тоҷикистон агар фора хитона дар узбекистон агар умуман фора хитона дар минтақаи азия ва ови азия хурдагӣ эҳсос кунед агар дар аврупо фақат данами ова бихарен ови ژیویت нам хел овай мезани ку خطه در تاجیکستان حس میکنی رنگ آوی چشمای این کمپانی ژیویت دام اوشا به پول رکلام کردم در زندگیم اولین بار یه چی رکلام کردم برای خودم میخوردم خلاص دوستای عزیز ما با زلزله میخوایم صحبت کنیم اون چیزی که شده است است و منم کوشش کردم کم ترک اول طاقت کنم سراسیمه نشم مردم ها ببینیم که مردم کدام طرف رفته ایستادن چی میگن چی میخواهن و بگیم مردم کارت مونده ایستادن پول جمع کرده ایستادن برای خورد و خوراک یاردم کردن یا که دیگر مسئله ها ده یاردم کردن اولا که به همه مردم تشکر که بگیم که غمخوری میکنن و امروز ما به توجه به یکدیگر نیستیم یعنی که کوشش میکنیم برای همش تشکر و دومین با تمام بگیم اذیت دیدگان جبر دیدگان و یار نزدیکاش گم کردگی انسان ها بگیم همچو انسان همچو بگیم که یک
одам таъзияи инсонии хидмат баён мекунад ва ҳамдардӣ ма ба хонаводаи яку яки онҳо буд, ки бигем ҳамин рӯз ҳамин соат дар сари ӯ омад. баъд аз ин мегзарем, реально гап мезанем, яъне ки ҳақиқат. яъне ташаккурӣ кардем, ҳақиқата гап мезанем. замона ҳамин хел шидааст, ки аҳамият дода мести кадоме доранда боша, агар ҳама амуро тағоӣ мегуфтаю, ҳама ака мегуфтаю, ҳама дар хизматаш будааст. имрӯзу зилзила, яъне яке аз дар Туркия ва дигаре бигем, ки дар Сурия, қисмати Сурия ва қисмати Туркия ва қисмати Ироқ бигем, ки ҳамин зилзила омад. бисёри инсонҳо аз ҳамаи ҷо бигем талафот шиданд ва зери хонаҳо чаппа шиданд. пеш аз ин бигем, ки намояндаҳои худо, фариштаҳои биҳиштбар Сурия ва Ироқа бигем, ки чӣ қадар ғелборбод карданд, ки мо шуморо биҳишт мебарем гуфтанд. яъне ӯ бечораҳо на хона доштанд, на дар доштанд, нав худошон ҳила бунёд кардагӣ буданд. нав соҳиби як бридан нон шидеста буданд. боз дар болошон и офат омад. як офате, ки бигем, ки намояндаҳои биҳишт омадагӣ буданд, ӯро бояд биҳишт мебурданд, оварданд як офата, чандин сари сол қири мардума бароварданд ва аз мо ҳам як гурӯҳ бигем ҷавонои намояндаҳои биҳишти Тоҷикистон ҳам рафтанд дар уҷа, байни биҳишт байни дузах ино судя меистанда, ки киҷо меравад. ино ҳам рафтанд ва аз тамоми дунё рафтанд дар уҷа, бигем, ки хонаи мардума, ватани мардума ба дузах табдил доданд ба имеди биҳишт баришон. ва имрӯз дар саршон ин мусибат омад. яъне барои чӣ ман ин сухана мегӯм? барои он ки имрӯз мебинем касе ҳам дар бораи Сурия, касе ҳам дар бораи Ироқ, ки ин ҳамин сахтӣ ба сари ӯ омадагӣ аст. Туркия ку як давлати абалқудрат аст, як давлати доранда аст. Туркия яке аз державаҳо аст. агар хеле гирем, Туркия камбағал нест. Туркия бигем, ки ниёз ба пули ту надорад, ниёз ба нони ту надорад. Туркия дар кор шава як ҳафта дахи чабо гардонда вастанавид мекунад. яъне хеле давлати бигем, ки бақувват аст Туркия. аммо гарчана ки одамо баъзан аз дин, аз мазҳаб, аз дигар назарҳо нигоҳ мекунанд, шияву сунниву салафӣ гуфта ба гуногун назарҳо ба якдигар нигоҳ мекунанд. ман дар ҳар як мусибати инсон ҳамчун инсон нигоҳ мекунам, берун аз ҳама ҳамчун инсон нигоҳ мекунам. дар замоне як нақл шинавида будам, дар хурдиём гуруғлӣ гуфтагӣ гап, яъне нақл буд, як қиссаи гуруғлӣ аст. агар кадометон шинавида бошед, метавонед зери коммент бинависед. қиссаи гуруғлӣ, ки яъне гуруғла фарзанди қабр, ба тоҷикиш фарзанди қабр мешавад. гуруғла яъне фарзанди қабр баъд аз вафоти модараш дар дуруни қабр таваллуд мешавад. дар дуруни қабристон таваллуд мешавад. модари ҳомиладор вафот мекунад ва мебаранд гӯрш мекунанд, дар дуруни қабристон таваллуд мешавад. дар дуруни қабристон таваллуд мешавад ва гӯем худованд ки ҷонша намегира. агар ки ҷонта нагира худованд, дар ҳама ҷо зинда мемонӣ. худованд ҷонша намегира ва бигем, ки гуруғлӣ ба қудрати худо бигем аму замина мекова шикоф мекуна, гуруғлӣ берун мебурояд, яъне фарзанди қабр берун мебурояд. як аспе рафта фақат дар сари ҳамун қабр хов мерава, и гудак биромада шира мемака, бозгашта диромада мерава ва соҳиби аст ин чиза мушоҳида мекуна, ки чаро аспаш зуд тарафи қабристон мерава ва имина мерава сари ҳамун қабр да хов мерава ва як лаҳза баъд мехеза мерава. баъд аз ӯ
мепоянд ки яъне нигоҳ мекунанд ки як кӯдаке мебирояд як кӯдак мебирояд ва бигем ки аспа мемака бо медроя мерава ва эра чандин вақт мепояд хулас замоне яъне ӯ бисёр тез мешава ҳаракаташ ӯра қапидан ягон кор кардан наметавонад хулас замоне мехоҳанд ӯра биқапанд нои қиссааш дароз аст агар хоҳем як рӯз дар бораи қиссаи ман дар хурдим шинавидагӣ будам ки дар қабристон ҳам хеле гуруғли қисса ки модар дар қабристон таваллуд кардааст ва имрӯз ҳамин қиссара бигем ки ман замони қиссаша шинавида бирдум и чиза аммо имрӯз бигем ки ман ҳақиқат шадидам ки модари мурдагӣ яъне фарзанд таваллуд кард зери хокпораҳо бигем ки яъне дохили қабристон гӯемам хато намекунем вақти ҷонаш биромад зери хокпораву битон ҳасту дар дохили қабристон аст яъне ҳамун қиссае ки гузашта дар хурдиёмон шинавида будем шояд барои мо як анекдот метофт баъзан ҳолатҳо як қисса буд хай мегуфтанд мегем аммо бигем ки имрӯз мо ҳамун чиза дар сурия ҳақиқат шадидем воқеан ҳам зани мурда бигем ки фарзанди зинда таваллуд кард ба дунё овард ва баъд аз як рӯз буд ду рӯз буд яъне ӯ кӯдак боз ҳам намурда истод то ки бигем аз уҷа дар ҷои асп бигем инсонҳо ӯра наҷот доданд зудтарин молат вақта ин қиссара воқеан ҳам мову шумо ин қиссара мову шумо воқеан ҳам мову шумо бигем ки ҳақиқат шадидем да ин қиссаи ҳамун гуруғлира фарзанди қабра мову шумо имрӯз ҳамун ҳодисара шоҳидаш ҳастем ки фарзанди қабр ҳаст ӯ кӯдак яъне дар қабристон аз модари мурда ба дунё омад ё ин ки бигем то ҷон биромадана модар то фарзанд набиромад ҷонаш набиромад дар зери ҳамун хокпораҳо яъне дар қабристон гӯем ҳам хато намекунем дар гӯристон ки мо то и ҳақиқатҳоро дидем ва касе ҳам имрӯз дар бораи гӯем кӯмак кардан ба сурия ё ин ки бигем ҳамун мардуми ғарибда инсонҳо баъзан инсонҳо нигоҳи мазҳабӣ ва нигоҳи динӣ қатъи шояд нигоҳ кунанд аммо ман ҳамчун нигоҳи инсонӣ қатъи мегӯям касе ҳам ҳарчи ки уҷа ганда ҳаста уҷа бигем сурия уҷа ҷои нором асту ё ки уҷа номаш бад ҳаст бигем барои ҳамун мо уҷара номаша камтар бигирем кӯшиш мекунанд ки номи сурияра камтар бигирем номи ироқа камтар бигирем ки уҷа бигем ҳамун уҷара номаш бад ҳаст ва имрӯз ҳама Туркия яъне ман ба ин гуфтанӣ нестам ки шумо номи Туркияро нагиред ки ба ҳар ҳол бигем баъзами ҳамун одами дорандара бигем лесандаш ҳам зиёд мешида будааст дар замоне дар вақти замонаш ва баъзе инсонҳо кӯмакҳои худнамоишӣ кардан барои бонус гирифтан ба номи худаш фалонӣ кӯмак кард инаи давлат кӯмак кард ва давлати дигар кӯмак кард гуфта бигем ҳамун барои хичуна як бонус кор карда истодан тамом як самолёт одам роҳӣ кард военне роҳӣ кард барои кӯмак кардан имрӯз бештар аз ӯ нони шумо ҷони ӯ барои ӯ заруртар аст воқеан ҳам яъне инсон якчанд рӯз метавонад дар ҳамун таи битонода ҳаво бираса агар камтар ҷои ҳаво боша нахрам то бигем 15 рӯз 20 рӯз ӯ одам метавонад ки дар ҳамун зери битонҳо бест иштибоҳи аслии худнамоишдиҳандаҳо бигем ва ғайраҳо сари як чиз аст ки ба нома ки ёрдам кардан мо 100 одам роҳӣ кардем мо 200 одам роҳӣ кардем ёрдамда не ишдам ташаккур ки ҳамин қадара кардем дар ҳамин ҷо яъне ҳеҷ ка гарантӣ наметавад ки фардо тоҷикистон чӣ мешавад худо инакун агар тоҷикистонда агар 4 бал 5 бал биларза ягон хона рост намеиста барое ки ягон хонаи мо
стойка бигем бетон қати чикадаги незам болои замин 50 сантиметр 40 сантиметр бетона рехта дуруни бетонаш 1 метр арматур надора 1 метр арматур як сим надора дуруни бетон холи бетон айнамтар бетон сангай баъд ғишти лояки қати кадагиай агар и қадар бурез як хонаи чиқт намеёбӣ дар Тоҷикистон як дона хонаи чиқт намеёбӣ این چیز در تاجیکستان هم شیدنش ممکن است در دیگر جا هم شیدنش ممکن است اما امشب روز باید شخصا از نگاه ما اگر ما هم چه پرزیدنت تاجیکستان میبودم برای مردم تاجیکستان یا وکانسیا میگن که یک شرط یک چیزی آشکار میموندم که کدام خواه ترکیه رفتن امروز یعنی اوداج مهم است اما ای تای خاص خوشک سنگ قلوخ یگان آدم زنده را یافتن بگه ما هم چو پرزیدنت اگر میبودم من میگفتم که کدام خواه از حساب دولت روان کرده میشود خورد و خوراکش داده میشود ما اگر اویلی کم نتیم همچو کمک خواهی 10 روز برا بیست خواهی 5 روز بیست خواهی 15 روز بیست با اختیار خودت یعنی که ما حداقل به پول روان میکنیم و به پول میاریم و خورد و خوراکتان تامین میکنیم یعنی که از این اگر ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان و تاجیکستان و ترکمنستان و غیره ها اگر عیناً همین پیشنهاد با مردم میکردن اگر چی در اروپا هم میکردن نه تنها یک طرف ترکیه بلکه امروز میگم که بیرون از دین مذهب هم همون انسان ها هم انسان هستند همونو را همون بعضی مذهب ها و بعضی دین ها رفته همون را خراب کردن با امید ما شما را بیشت میبریم گفتن زندگیشون را تلخ کردن امروز اگر با قانونی بگیری که باور کنید مسلمان کدامی که همون خیلی با همون مذهبی همون میگه که باید رپاراسیا بتن همون بگیم مردم سوریه ده پول باید بتن برای نیزش تو رفتن که جنت میبریم گفتم ماشه خونه شون دوزخ با دوزخ تبدیل دادن مرده گوری میروای زکان قطعی بگیری که باید او را که رپاراسیا پول بتی برای واستانولین خونه شون برای زندگیشون که باید پول بتی نیزش تو گودکای بیگناه را کشتیم رفتن کشتن در اینجا تاجیکستان هم ساوچاسنیکای ای کرودا همه امورا با کگبی تاجیکستان روی کردن با نام ملویشون گرفته خودشون در مسکو و در ترکیه خانه گرفته چرز گرانیت پول کار کردن گذروندن همش خونه‌ش با دوزخ تبدیل دادن اگر همین حالت در تاجیکستان میگرفتن می آوردن نمیدونم چرز ازبکستان چرز یک جای دیگر آدم میگذروندن می آوردن مردم همو عراق سوریه را تاجیکستان در آوردن تاجیکستان میزد اگر همین احوال میکرد برای ما را حیات ابد گفتی همو گپو و دشمن میشیدن میموندن همو ملت که کدگیش هم نکدگیش هم دیگه برای ما یک دشمن میشید که اومدن خانه ما را زدن داد و سوزاندن تو حاضر ما میگیم که ازبکو ما را کشتن نمیدون چور توما بود نیومده بود تو حاضر ازبک وینوات نمیدونم فلانی وینوات باید او را نسامم دل تمامی همون دولتی که شهرونداش رفت و چستود کردن در همونجا حال اتکس کرده ایستادن ما او را نمیدونیم و نمیشناسیم باید او جواب بتن نسامم دلی باید جواب بتن و باید پول بتن در اونجا و از تمامی مردم هم پیشنهاد مامی است که مذهب بازی و دین بازی نکنید امروز سر اونمو مردم بسیار مصیبت است کودکا احوالا ببینین نه نان دارن نه آب دارن نه یاردم دارن کل با ترکیه هم تکنیکه داره کفتکو در بلاروس تراکتور پراکتور و غیره چیزها داره آورده بگیم که کفتکو کده گرفته ایستاده است و هیچی ندارن و یک تراکتور دارن روچنای کفته ایستاده روچنای کفته ایستاده اگر
имкон боша аз тамоми ҳамон президентҳои ҳамон кишварҳо бигӯем ки ҳамчун як инсон хоҳиши мо ҳамин буд ки барои ҳамон инсонҳо як кӯмак кунем ва дуюмин чизе ки агар илоҷиш боша шарти шароитатон боша барои ҳамон мардум бигӯем як вакансия кушоен як чизе ки кадоме добровольцо рафта барои канда ҳамон ҳадиақал мурдошона бировардан зиндаҳошона бировардан добровольцо боша агар раван ҳамон кишварда шумо рафтанша барен кӯмак кунен чӣ хеле ки киштанишон бурден ку одамора ёфтен ку раҳша через Туркияу через дигар ҷову бигем через Эрону ҳар ҷо барои ӯра киштан раҳ ёфтен ку одам барида одамотона бурден барои ҳамо як кӯшиши дигар кунед барои кӯмаки ҳамон инсонҳо як раҳ биёвен бози раҳ озод аст дамо Башар Асадай кия намо хонаи мардума сӯзонда гаштааст ҳамҷа бигирен я дагаварӣ цакунен мардума роӣ кунен барои кандан нам мардума айтаи қабристон айтаи намо хоку чизо бироварданда кӯмак кунен натарсед ӯ кадоме аст ганда нест ин фарқ надорад барои шуморо инсон будана фаромӯш накунед имрӯз ҳамо мебинем мазҳаббозӣ бигем ба як дараҷаи авҷи аст ки единственный ҳамо кӯмаккардагӣ Эрон кӯмак кардааст ва киҷо буд бо кӯмак кардааст дигар инсонҳо як инсон кӯмак намекунад Туркия ба пули мол ба нон ниёз надорад имрӯз имшабрӯз ба нон ниёз надорад Туркия давлати аввалқудрат аст Туркия имрӯз ба қувваи корӣ ниёз дорад бигирен организоват кунен самолёто қатъи роӣ кунен Туркияву Сурияву Ироқ роӣ кунен одамора добровольцо бираванд биканан ҳам сангора бикованд бигиранд имрӯз як навор дидам бовар ки охи як намуд одама қаҳрш мекунад ки ҳами мегӯй дарам пешим боша паданалата бигирам датаи сангиш кунам мегӯйда як бачаи кап калон телефон қатъи тикток сёмка дора гирья дора барои мора кӯмак наёмадай датаи наи мега хок мега отаи ма қатъи очам ховай мега кӯмак намеоя ки отаи мара очаи мара биброра ман намедонам мега отаи ма очаи ма зинда ё ки мурда мега ман намедонам мега илтимос мега ба мора кӯмак роӣ кунед биёян мега отаи мара очаи мара ай таи хок мега бирора ман ҳамчун ҷавон воқеан ҳам ғазабим кард дар ҳолати ота очаи ту дар пеши хонаи шумо дар пеши хонатон истодагӣ бошед ото оча таи хок бошад тикток сёмка кунӣ бишинида это уже ман ин чиза қабул карда наметавонам да мегам ада кӯмак битен ото очама бигирени ма тай та намекунам ку кувалдаи кетмана арматураи либои чира мегирам ку барои ото очама бировардан айтаи ӯ ё зинда боша ё мурда боша гирифтанша ман на кӯмакиш дад мекунам на дига чиз меканам нам татои нам битоно шикаста битонора ку дам нагирифта кафонда даромада ку то ҷои лозимиша бигем ма оточама мековам не ин ки тикток сёмка кунам гирья кунам наёмадан ҳичка отаи ма датаи хокай очаи ма ман намедонам отам зиндай очам зиндай илтимос биёен мара ёрдам кунед китра бия ёрдам кунам боя одами дигар ангита меоя
уҷа ягон терминатор ягон танка намеояд. Бояд ангити як ҷавон дига меяд намҷара мешкана мекаша отайтра ё зинда ё мурдаша меброра. Ту чӣ кор кардести? Ту намехоҳӣ причёскат билад вайрон шава? Ту намехоҳӣ ки причёскат вайрон шава, гел кардаги причёската гирия дори отайма дар таи хок ай очайма дар таи хок биёен ира ёрдам кунен. Ҳамияи мардакӣ. Ҳами хеле мардакӣ мондай дар рӯи дунё. баъд аз ҳами хел наворҳоро дидан воқеан ҳам инсон бигем ки мегарди як да фикр мезанӣ да наход фарзанд падар модар зери хок як хона чапа шидааст дар ҳамун ҷо ту бошив аммо як санга нагирӣ тараф накунӣ хотири падару модара ва интизор бошӣ ки кай ба сари тура кадоме меоява ҷара меканада. бибинед то инаи дараҷара бигем тарбияи мардуму намедонам и бо ино чӣ кор мекунанд? тикток сёмка мекунанд. мусибати хонашона проблемашона тикток сёмка мекунанд ино барои ҷомеяра ки гӯё ки ёра ёрдам надода истодаст. Ту худ чӣ ба ёрдам надодасти ба падарта? барои чӣ ту ёрдам наметӣ? барои чӣ ту намекунӣ? ҳами хеле мусибатҳо зиёд шид. уҷо одамо мурда истода дари тараф одамо тикток сёмка доранд. куч хеле мешавад куч кока дестан ҳама дар ҷое ки ҳама одамо як ғишта бигиранд як санга бигиранд як тараф дар ҷое бидаванд як хонаи чапашидагиро кӯшиш кунанд бишкананд як ҷоша як лом бигиранд як префаратор бигиранд намедонам як дигар чиз бигиранд кӯмак кунанд шояд як одама ҳаётша шумо наҷот метиҳед дар ҳамон ҳадда ҳаракатто не ки ҳама ба пешхоб тикток сёмка дора ва мардума муроҷиат дорада илтимос бидавен ина чи падаринга налатро танни оғзига сикай сена нанги сикай беномусту баласиз десам ёқошӯрдан падаринга налат беномус инамтари беномусам медураям виз 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 як бор мегӯнан сикай ақл кохи хай як гуфтир бира гумша хай одам гап задеста ин на гӯш мекуна қулоғинга сикай на гуфтиям виз 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 замин ҳарчи навиштан мегира тангногъзига сикай беномус ту саграса инамтари беномусуан рӯзи дурӯз тикток сёмка мекунанд дар ҷои мусибат одам мурдестай во тикток сёмка доранд инамтари беномусай ки оташ дар таи хок ховай қатъи очаш онангни сикай тикток сёмка дора биёен мора ёрдам битен мора ёрдам наметен отам дар таи хокай очам дар таи хокай инамтари беномусай онангни сикайо ин намитари сағраи агар я сағраи бонамус бошад телефон пилфон сёмка намекуна мегира оҳан арматур кувалда лӯбои чираёф мегира миёра гуфтиам гапо мекана оташа наҷот мета очаша наҷот мета ё мурдаша меброра худаш пирри мошинай я мошина мегири миёри як троса мекани мегири миёра лӯбои ҷо мебандиш лӯбои битона шикоф када мекаши мошин қатӣ я тараф шешта дар болои мурдаи ота очаш онангни сикай тикток сёмка дорам уҷо оточа мурдагӣ мора кӯмак кунем чиба мора кӯмак намекунем гуфта тикток дора инамитари падаринганалат беномусай инамитари сағрои беномус як бор хай мегӯи хай майли навиш фикр назар дора ҳар як инсон фикр назари инамитари коме тақорат мекунен гуфтиам гапо дасвидания бирем блогда барое ки як бор инсон фикр назарша менависад ҳамин як гапа 333 бор наменависад паданалат ма дидестам кур нестам дидестам фикрта навиштести
من هم انسانم میگم خیلی آدم فکر نظر یا عقیده خودش داره مایل بنویسه مایل دلش بنویسه یک بار 10 بار نه یک بار بنویس خونده استم دیده استم بعضا می گپ زده ایستادم باز شما رو هم خونده استم اتفلیکت نشم گفته به هر حال گفتی همون گپو جواب نداده استم هیچی نه که برای خورته اینا می خیلی بناموسن فرزند بناموس تربیه کردی اینا میارم فردا اگر سرشون در مصیبت بیا اوتو چش در تای خاک کنه در بالای سری اوتو مرده اوتو چشون تیک تاک سیام که میکنن اینا برای رحم مردم آوردن ها بیا مرا یاردم بده بده مرا یاردم بده التماس مرا دستگیری کنین آنا ها ما گشنه‌ایم ما تشنه‌ایم ما نیتریم با خدا یه روز چند بار چند انسان می نویسه که التماس اکا یاردم کمک کنه ای بچه وقت شما انصاف کنید من اگم نه میلیونرم نه تریلیونرم نگفتم هم گفت بیزنسمن کلانم ما اوتر شرایط ندارم ما در تاجیکستان خودم خونه ندارم خونه کوارتیران زندگی میکنم ما بعضا انسان های ایپا زدگی واقعا هم میفهمم همون انسان دیگر نداره شرایط دیگر همون انسان نداره چاره همچون مردک ما میگم که میفهمم همون انسان ها بعضی دارین چاره کار کنین بیاوین برین امام علی طلب کنین نفس یک سلوچی کراین سلوچی وظیفه دار امام علی است خیلی میبروین اکای اردام که اکا کسالی دارم یاردم که اکای دارم یاردم که من ندارم خیلی پولا مرا یاردم کردم من خودم میدونم اما کدام انسان ده بگم که تو قدر ضرورتم دستگیری کنم ما ای شما دا وزمینی ده زده ای شما دا وزمینی ده زده ما 32,000 دلار روز کردیت دارم ما مرده گوری میگم 32,000 دلار کردیت دارم قرض آبشی قرضم کردیت دیگر 32,000 دلار کدامیت میتونی پولا هیچ که خودم میتونم هیچ که نمیتایره ما خودم میتونم برای که قرضی ما است برای که ما گرفتمش ما در پرابلم های خودم را از خود کردگیم ما خودم میتونم ما هم در جا شما چخری زدم ما هم یک سال پیش حکم گذاشت بسیار وزمینیو دا زدم نیک یک کسا نگفتم که مرا یاردم که قرض گرفتم دویدم کار کردم کراین سلوچ که ما گریبان امام علی قپیده نمیتونیم برای ما زید شم قطعی بگیم در میدان مخالفتم و شما ببرین طلب کنین ای امام علی ما پرزیدنت تو نیستم که بگیم که او بگی بچه دیگه ما تو کدام گریپشن دیگه میگی که اکا یاردم که ندارم پول یاردم کردم ریال نمیگم ما خودم میدونم کی را یاردم کنم ما میآموزم آدم از نگاش میگم بعد همون تو چه ضرورتم دستگیریش میکنم نیم تاری قدانالاتوی کی بگیم در سر قبر اوتو چشون تیک تاک سیام که میکنن بگیم که لیش با یک کادر بگیرنده یک کادر علاموار یا یک کادر بگیم زور بیایا یا کادری که بگیم یگان جای آواریا باشه اونامو جایم اوزی میبینیم همین شب و روز همون خدار تیک تاک برآمده ایستاده است خونه چپش دگی آدما مرده ایستادن در بالای مرده تیک تاک سیام که دارن نجات گفتنی گپ نیست در اونجا ما ندیستیم نجات او بعضی پرزیدنت ها گفتی همون گپا باز هم میگم که تشکر کم قدر بگیم برای خایپانوت کردن به زبان کوچگیش بگیره پرزیدنت ها هم برای خایپانوت کردن رکلام کردن بگیم که یاردم داد یاردمی تری نمیشه و یاردم مشتب نی کنکریت نی یاردم میشه خلق میگوی خلق این همی دوستی ما است تو دینا را در تیک تاک میدرومادی اما ازبک ترک گردشدر Özbek Türk kardeştir, Kirgiz Türk kardeştir. Ruzi dروز بود. کنیم kardeşo gidiyorşidan TikTokero. چی بود ندارم پول با پرام بروان یک دونه سنگ ایسی کنن شرایط ندارن این کارا کردن ده یک دقیقه دوستای عزیز مهربانی بینهایت گرامی
полиция истодагӣ надоранд ягон чиз доранд гиҷо шидани гардашҳои тиктокеро ки бираванд имрӯз дар Туркия бигем ки кӯмак кунанд санг бигиранд ғишт бигиранд ай боло як одами мурдаро ақаллан бироранд аз амуҷа ё як инсон шояд зинда ҳаст бигиранд бироранд кани ӯ гардаши тикток пир аст барои аму чӣ кардан ё агар раванд амуҷа ку ё барои наҷот додани касе намераванд ино раванам дар амуҷа барои тикток сёмка кардан мераванд тиктокеро барои тиктока хичона реклама кунанд ой намо омадем инамо ина Туркияда инамо омадем инамо кадестем ина лайка биҷиқе лайка карта мондагием пул партоен оли кадомиш моандам навиштааст якчанд таш дар коммент ки ба номи аму духтараке бигем ки карта бикушоака ма ба номи ҳеч ка карта намекушом ягон бор кадомит кӯмак карданем пайдо кунен хитон агар ман ёфтам адресоша ёфтам карташа мепартом мегум карташ инами аст номерош инами аст алоқа кунен хитон ва хитон бигзаронен чанд қадари дилтон мехоҳад хитон дастгириш кунед ҳамин мардуми мо датаво мардуми мо не кулан ҳамин мардуми дунё ҳамин датаво ерка шида рафтагиянд ки ба худо қасам гӯё ки як кас ба ёра должен аст да не ҳеч када должен нест ҳар кай рӯи инсофиш мекунад кора ман имрӯз агар ҳозир аз ҳамин полча ҳозир ҳуй кунанд вакансия бигӯянд ки рафта дар ҳамун Сурия баровардан ҳамун хокора гирифтан қимора гирифтан кор кардан як моҳ ё 20 рӯз ё 15 рӯз ё 2 моҳ бигӯянд ҳамин ихтиёран ёрдам қувваи корӣ бигӯ ман якм мерам чи дар Туркия чи дар Туркия боша ман якм мерам дар номҷа ном ма менависем ки мегӯм ман добровольцам ман мехоҳам бирам ёрдам кунам қувваи корӣ кунам ман да пул дар кор нест авқот ма битен шикама сер кунед унамуҷа 10-15 рӯз 20 рӯз як моҳ ман онам битонора мешканам лозим шава мекашам намедонам кор мекунам хок боша хокоша белқати мегирам кор мекунам ман рафта бе ҳичи просто мара барен бо бигирен биёрен ма бирадна айдонам президентои наму хайпанутса мекардаги президенто гӯё ки ғамхорӣ карда мо дар халқи Туркия ҳамдардии худмона баён карда намедонам ба гузаштагон раҳмат гуфта мо ҳар чизе ки аз дастомон омад мо кӯмакомона мекунем та 4 халта орд роӣ карда бо ахборошонура 400 халта орд нишон дода намедонам Шавкат Мирамонович бисёр кӯмакҳои хайрияи худша дар Туркия дар хайрия ниёз надорад Туркия дастаточна давлати бақувват аст барои худша дастаточна аст кадомида дар кор шава бо Туркия хайр мекунад Туркия имрӯз қувваи корида ниёз дорад мард ҳастен ҷамъ кунен объявлят кунен монен вакансияро озод доброволец кадоме мехоҳа биёя мо организоват мекунем самолётша транспортша мерава мекана кор мекуна як моҳ мехоҳӣ 2 моҳ мехоҳӣ ихтиёрӣ мо уҷатра авқотта ташкил мекунем столови роӣ мекунем повар мода дар кор аст продуктора роӣ мекунем рабочиёро авқот мекунем метем ва бигем ки пуст кор кунем имрӯз дар ин чиз ниёз дорану давлатҳо Туркия дар ин чиз ниёз дорад ягон грамм да ягон чизи дигар ниёз надорад пул дар кор шава пул дора мардак чи любой чира дора яки дар ин зам дар ин баробари мардуми Сурияро фаромӯш накунед ӯ ҳам инсон аст уна во имрӯз не ӯ ким кайси дар хӯрок ниёз доштанд ким кай боз дар хӯрок ниёз доштанд барое ки гуфтам ку намояндаҳои ҷаннат омадан ӯро ба дузах табдил доданд ҳамаша ки мо шуморо ҷаннат мебарем гуфта хонаҳошонро ба дузах табдил на бечораҳо хона сохта истабуданд пул унаvuҷа дар кор аст унаво ниёз ба пул доранд
اونا نیاز به اوقات دارن. شما میتونین پولتون در اوجا خیر کنین، قواتون در ترکیه خیر کنین اگر داشته باشین شرط شرایط. اگر شرط شرایط دارین هر یک مرحمت بگیرین خدمت کنین. نیکی من قوای کاری دارم خدمده حاضر اگر بره من میرم کار میکنم به یگان پول در کار نیست. اوقات مبتین یگان کراواتم تین جای خوب باشه خوب کنم میرم 10 روز 20 روز یه ماه بگیم بیتون میشکنم سنگ میکشم بیتون میکشم چی چیز لازم باشه ما قوای کاری دارم میکنم. یکی متاسفانه یگان دولت بگیم که یعنی اختیاری ها را جلب نکرد. روی کردن 300 دونه و یعنی 200 دونه سالدات روی کردن یک پاجانی را روی کردن یک چند دونه را برین همجا اومدی تمام واسی اومدی تمام اومدی سپیسکا بنویس میگه کو سالدات سپیچ служба идет. реклама рафтест тай гуфтям гапо ёрдам кард кӯмак кард хайрхоҳона кард бо эмомалиам 50 нафар роӣ кардасти ҳарчи худоро шукраш. уда барои мардума дар Туркия эълон кунен. эълон ихтиёрӣ ҳаст ҷавонои ихтиёрӣ қуввои кори ихтиёрӣ ҳаст. марҳамат мо дастгирӣ мекунем бизанем брин гуфтиам гапо یعنی قوای یاردم بتین مردم امروز در کار است. امروز شاید از میگم که اگر قوای کاری اختیاری را جلب کنن شاید با هزارها جانا نجات بتن از اونجا. اما وقتی که گفت 300 سالدات روی میکنی در اونجا خودنمایشی کرده و غیره کارها هزارها آدم دیگه جان میتن در اونجا جان میتن برای زیر خوکای. امروز مشتب در کار است قوای کار خیلی روزباینه اونجا یکان ابیکت نیست که پول کار کنی اونجا مشتب در کار است. قوای کاری را مشتب جلب کردن در کار است. مسا سر دادن در کار. هر آدم یا سنگی یا قلوخی بگیره نمیدونم یا آهنی بگیره همین مورچه را ببینین مورچه مشتب کار میکنن مورچه یعنی آبش سرجمانه کار میکنن. همین یک بقره مرده شبمون در 2 روز میگیرن تمامش میکنن. برای چی؟ برای که اونا قوای کاری هست زیادن. امروز هم اما در بگیم که امروز هم در همون ترکیه قوای کاری کلان در کار است. در سوریه هم قوای کاری کلان در کار است. نه $50,000 دا آرد روی کرد $200,000 دا کارتوشکا روی کرد. چی اختونا رکلام میکنید؟ این همی چیز ماده شدگی است. این همی چیز ماده پاموش آورد کمک آورده بسیار تشکری میکنیم از کمک های شما. امروز ریال مشتب نه قوه در کار است. از 50 کیلو کارتوشکا شاید 2 تا 3 تا جان انسان خلاص کنی. ایتایو حاضر ایتای نامو خاک سیومکا کرده خداشونا که پشت آهن درآمدگی کبود چیده رفتگی یکی زنده خیلی از سیومکا داره میگه امیدواریم که ما را نجات میتن. 2 روز شد اینمی احوال خوابم در تای خاک میگه هوا هست میگه کم کم امیدوار هستم که ما را نجات میتن. 2 روز شد میگه در تای خاک خوابم کنی قوای کاری در کار است اونجا. реально масштаб организовать کنین. چه маю 4 кило картошка و 200 сомон пул روی кардагитон ҳамун 200 сомон пули 4 кило картошкатона повар روی کنین авқот кина дар уҷа палатка روی کنین хов кина рабочиётон шаву рӯз смен қатӣ бибироян кор кунанд шаву рӯз смен қатӣ бибироян кор кунанд уҷа да 1 минут вақт уже гуфтиам гапо барои инсона байни ин дунё ву дунё ҳаст. байни ин дунё ман агар президент мебудам дар тоҷикистон нами шаву рӯзда гуфтиам гапо
پل فرانت اوی میکرده مرحمت کدام جلانی دارن سوریه عراق ترکیه مرحمت برای کمک 10 روزه میرای 20 روزه میرای مرحمت پریود که مرگانیزovat میکنم رفت اومد تا امروز این بود کمک برای انسان کمک حقیقی در کار است پیار کمک نه پیار کنیخته نشون بدی گفتی همگا بوی نما کدیستم این نما که یا همشون پیاره یا پیار کمک میگن یورا نمو گفتم در تای خوک خواه اوتاش سیومکا دورا میگه اوتای ما در تای خوک خواه هیچ کنه اومده است تو چیکار کدیستی خودت ریال چیکار کدیستی تیک توک سیومکا دورید فرتو تیک توکا بگی арматура بکن اونم جرا اوتات خواه بوشه بشکن یک هندو ایندی خودش توقع که هشکوف کدگی که شدگی یکی اگر شما همه کسا یک جویشه چی هست یک دومین 9 etaje 10 etaje 6 etaje چپش داد چه امرا گرفتم فیس سکونده که میگیری نابودش میکنی قوا باشه بگی بچه های طرفش بقه بای طرفش بقه یکی چیز نیست همه پیار دای همه پیار میکنه با خدا قسم ریال موندگی نیست از پریزیدنتو پیار کنی را سر کدگیان اینه طرفش یتش پوتین ایکوی امر پیاریست ایکو خیلی реклама журналистош Путин поздоровался Путин стоял Путин просто намекнул Путин взгляд инам як пиаран да пиари холи нест мужской характер дида намешавад йигит дида намешавад уна шоу бара яхе бабини бу ки реально нами йигит айда уна шоу бара дастойни йигит ай гуфта наметони ягон президент озер намешава сама пиар чидаге пиар реклама буда тайпош колин да боло автобус автомат қати бес қанатой самолет да сворш автомат қати самолет паридан бигира гӯё ки мо мощно охраният мекунем мо гаррени инсони дар кори аст ин набошад дунё ҷазир мешавад вале ҳатто кай нами пиартона мекунем шумо баъд бо дишови блогерора мегем ки ина пиар кадистай اینه را ببین اینه پیار میکنه میگیم اونا شو برای اروین پریزیدنت پیار چیدگیه خدنمایش دادن نشون دادن که اخرانش زورای او بدا داگوشو ناушникамон исусра нигоҳ ку ту гарени зури зеленский чорт охрана дора дар байни ҷангай медроя мерава дуруни ҷангда 4 охрана қати мегарда 4 охрана дора тамом 4 одам места дар гирдаш در خونش خواه یک چست وایسکا گیردی دومشته خونش ده اخرانیت میکنه بگی رستم اخرانیت که کمی نه که گفتی هم گفت کنه براوه امام علی را اخرانیت که یکون که نکنه بو ای بیش همی بود او دلیت نکنه بلوکش میکنیم همی اخمق گپا نمیفهمه یک بار فکر نظرش می نویسه اینه می بده خب یعنی یک بار که انسان که فکر نظرش نوشت بگیم همو گپا تکرار نوشتن گیری دو بار سه بار دلیت کنیم برای که او فکر نظر نیست اوجه یبانوتیزم های دارو یبانوتیزم میگن او انسان اینه می خیلی بگیم که حالتو اینه می احوال اینه می پیار کردن реклама کردن خدنمایش دادن نمیدونم باری самолетош да бо самолето бипара мардам гишна дар уҷа мардам азоб да худошона реклама кардан این احوالش اینه یاتشنا پوتین دیگری تونه اینا در اونجا استودگی قدش یه وجبک شده پشنه کابل قطی میگرد احوالی او را ببین реклама журналистош бо Путин сказал Путин просто гап мезанад Путин да халал нарасо мы видим Путин поздоровался Путин
чикока дести дар уҷа чи гихрия Путин чи пас даровуца кад чико кад. Инамё ҳамашон дар мағзи сари мардум уро калон кардан нишон додан аст. Яке инами корҳои Эмомалиам дар пешаш духтаро рақс кардану суруд хундан калон кардан нишон додан аст. Ман гуфтам ки бисёр баланд напар ки ғалтиди сахти бад меғалти. Бисёр хит тананост ки баъд аз чумошидан последний чумо мешавад. Урвини хитагум нака. Размери патинката бояд бидони чандум размер мепӯшӣ. Унаму Эрдоғанам ҳами аҳвол бад. Ӯ болои автобусода охранамону гирду атрофу навушнику мошину охрано дарошон ҳуй ҳай кадестану музика бача ором шавед. Ором шавен инсонену тарафаш. Баланд напарен. ин ҳами чиз аст. Инами камбудиё ё доранд. Агар ҳамашон мисли наи Зеленский як одами хоксор мебуданд, як одами оддӣ мебуданд, мебиромаданд қати мардумро тарсида. Дуруни ҷанг да ба худо Зеленский меравад 4 охрана қати. Путина бубин дар дуруни Кремл шиштагиай ку вес служба Путин охранян доранд. Дар дуруни халқ амният буд. Вес служба. барое ки рих мардум хичам хеле калон нишон метад. Медонӣ намира дар ҷангал як намуд парранда ҳаст, худаш майдаҳа кай. Вақте ки ягон угрозара чувствует кунад, баъд патоша тит мекунад, хича калон нишон метад. Баъд дар патош хеле ранги чишму даҳан вори мебирояд. ҳам хеле худованд акуд, ҳам хеле рисунка додагӣ аст ам патшда. ҳам хеле хича мекунад, ҳам хеле ки гӯё ки як чизи калон аст, агани худаш ҳам қара гиндишка кай. Вам хеле хича пух мекунад, тит мекунад. Бигем ки то ки барои битарсонада карочи дигар ҳайвони угрозара. Имрӯз ҳамин бигем ҳамин инсонҳо айнан ҳанам парранда ҳастанд акву баъзан ҳолатҳо барои халқаву барои угрозара тарсондан худошонам хеле тит мекунанд, ҳам боло ник мекунанд, нишон медиҳанд. Яне ки заминларза гарантия надорад ки фардо дар Тоҷикистон мешавад. Бигем боз нем сиёсат ҳам гуфтам рафтам, дигар чиз ҷода мешавад. Ва имрӯз кош ҳамун рӯзо мебуд ки мисол кош ҳамун шароит мебуд ки аз иҷа бигем организоват мекарданд ба ёрдам додан, яъне добровольцора. ихтиёриҳо зиёд ҳастанд, мерафта ёрдам медоданд. Ёз Тоҷикистон да эълон кунед, кадоме ки ихтиёрӣ аст биё ба аэропорта бигем ку мерем дар Истанбул, мисол як 10 рӯз ҳамун мусрора мегирем, ҳамун чапашдаги чизора мегирем, тоза мекунем. 10 рӯз ё 15 рӯз, 2 ҳафтаина бигем, бовар кунем ки дуруни душанбе пири инсон мешавад пеши аэропорт. ҳамин қадар доброволец зиёд меояд ки ё илоҳи тоба, ё ки дар Узбекистон, ё дар Қирғизистон, ё дар Қазоқистон ҳамун ғишта шикастан гирифтан, ҳамун битона як тарафа кардан, ягон бигем ки уҷа ягон навка дар кор нест, ягон калла барои рафта институт хондан дар кор нест. ҳамун разнорабочая капат ламат айура номаш. ҳам капат мекунӣ, ҳам ламат. номи ҳамун кор капат ламат ай ба русиш. ҳамин добровольцо бигем биёен мо қувваи кори роҳӣ кунем, ҳамун то ки бикашем одаморо бигирем. бовар кунем ки Ташкент пири инсон мешавад. ҳамаи ҳамин давлатҳоро ку ҳамун аэропортош ҷо намеёвен одама. ҳамин қадар одам зиёд, яъне добровол намеоянд. Добровол намеоянд, бираванд кӯмак кунанд. Агар ҳози ҳамин чиз дар Аврупо мешид, ман добровол набигем ки ман мерафтам. яке аз ҳама аҷибаш бигем ки инсон воқеан ҳам инсон хеле вақти дилаш дард кунад, яъне мегӯяд ки дар мурдаи душманат ай чишмат об мебарояд. агар ки дилат дард кунад, ҳамин рӯз як дӯстам аз Арабистон аст, аз Паластин аст, яъне ки ӯ байни Сурия рафтан барои ӯ манъ будааст. Воқеан ҳам бигем ай чишмош об омадӣ.
гап зад ку ай чишмо шов биромад ҳеҷ ка ёрдам накадестай мега ҳозир агар иҷозат мебуд мега ку ма ай пули худам мега 10 нафари дигара 20 нафари дигара билет харида мега мебурдум то ки кӯмак кунем амҷода не ки мега мо да манъай рафтан мега намедонам чӣ кор кунем ин мусибат мега фардо сари дигар касам омадан мумкин аст сари дигар касам омадан мумкин аст мега сари ман омадан мумкин аст не ки вақти инсона мебинӣ ки қадри инсониш гум мешава хотире ки ӯ пул надора хотире ки ӯ чиз надора хотире ки ӯра намояндаҳои ҷаннат омадан ҳамашон хонаҳошонро вайрон кардан дар ба даршон кардан воқеан дилат месӯзад воқеан багем дилат месӯзад не ки мо мебинем ҳама гуфти ҳамо гапо бардоштан байрақи туркияра ва надидем ки касе байрақи сурияра надидем ки касе байрақи дигар ҷора бигиран ҳамдардӣ кунанда бигӯянд ки мо ҳастем дар барат меевем ҳама пул ҷамъкунӣ дар омадааст гуногун ҷоро мебинӣ давае партоен на карта мондем партоен мо кӯмак кунем ода чӣ кӯмак мекунем ё ки имрӯза украина барем давай пула партоен мо украинаро ёрдам мекунем гуфтае ки гуногун давлатҳо бе мо пул қувва роӣ кунем қувваи ҷангӣ дорем роӣ кунем қувватона ёрдам кунем инам хел бигем камбудиҳо дар рӯи дунё ноадолатиҳо зиёданд воқеанам як матали кӯҳна ҳаст халғияё ман худам туркзабонам дар асл бигирем аммо ман медонам ки туркзабони ма Туркия яъне ино доранда ҳастанд ино мусибат аст аммо ҳамдард ҳастанд аммо аз иноам боз бигем ки нодортар нав Сурияву Ироқ аст мара дилам дар о бисёртар сӯхт на танҳо бигем барои як чапашиданшон барое ки ҳам чапашидано ҳам оно дигар надоранд ягон чиз айси гуруснагӣ айси надоштан айси ин мусибат дар болошон ай пештар намояндаҳои ҷаннат омадан ӯро ҷазир карданшон бисёр проблема буд бисёр мушкилӣ аст воқеан мара дилам дар о бисёртар як матал ҳаст воқеан ҳамон одамои кӯҳна қадим баъзе чизҳоро мегуфтанд мо ҳамчун ҳазли шӯхӣ қабул мекардем яке ба ҳамун туркзабонӣ аст мегӯянд ки бой олин қуллуқ бӯсун камбағал олин қардан олин яъне ки переводаш ба тоҷикӣ ки бой харидагӣ чиза муборакбоӣ мекунанд мегӯянд ки муборак боша бой бобо ҳама мея мега муборак шава агар камбағал гирифтамона ай куҷо гирифтӣ ту не ту доштӣ ай ҷо ёфтӣ чӣ кор кардӣ чӣ хелера гирифтӣ дар ҳолати табрик несту дар допрос мегиранд камбағала имрӯз ҳам ҳамин чизҳо ҳамон хел шида истодааст имрӯз ки мусибат ҳарди давлат домадагӣ аст ки ҳама и давлата қапидан барое ки бойбобай ку ҳама даводав касе ҳам давлат даҳн намекушояд касе ҳам гап намезанад гап занӣ бо мегӯянд ки яки номи Сурияро нагирӣ номи Сурияро нагӣ уҷа номаш бадай мада фарқ надорад номаш бадай некай уҷам инсон зиндагӣ карда истодааст номи мо Тоҷикистонам хуб нест ҳамчун як дворник ҳамчун гуфти ҳам гапо чӯрбану чумову равшани ҷамъ шудем ва каси дигарам номи Тоҷикистонро гирифтанда шарм медорад мо ҳам лӯло нестем
یو که همتون خیتون لولو میبینین. نه امروز از چی میترسین نامی سوریه رو عراق گرفتنده؟ تو جنگ گفتستی در اوجا؟ نه تو کمک گفتستی. این نومشه بسیار نگی میگه اوجا را طرفداری نکنی. یکی میگه ما طرفداری چی را بکنم؟ امروز ما مصیبتی مردم و او جبر دیده را گپ زدن طرفداری یگون حزب حرکت است. امروز ما مردم میگم مردمی عزیز، مردم با برابر ترک ها همون مردم سوریه هم بر برابر مردم ترکیه همون هم آدمن. بای قرین ندارن. نمایندای جنت جزیرشون کد اومده او را خونهشونه. این معنی او را نداره شما دیگه او را فراموش کنین یا که نامی او را ما نمیگیریم ما میترسیم و این چیز نباید باشه. مردک کی میدان برو اومدی مردک باری ببرو. یا طرفه نکش. امروز اگر از نگاه مصیبت بگیریم اون مصیبتی که اومد هر دیم طرف در دیل ما واقعا هم میسوزه. هیچ که خوش نیست در حالتی که انسان بمبره خانه چپه شوه. اما همون انسانی که باز شرایط داره میفهمی که او داره میکنه. یک انسانی که بگیم شرایط مثل که ببینید تو آدم میبره از ده خاندان. یک خاندان مثال ده پدر میبره. عادی ترین چیز یک پدر فرزندش دورنده است. خونش خوب است، ماشین دورنده است بگیم و یک خونه دیگه ده اوسونترش ده همسایه دیگری شاید بوسونترک ده یک کس میبره او کفنی نداره که موتش کفن کنه. در اینجا نان و دسترخوان است همه بای بابا را مردش میروند که بچه‌هاش زورن خیلی تشکیلی در جمع میشه. خونه کمال داشی میره هیچ چیز دو اقلا حیات توقع اوقات مردم اکثر اوقات خری میروند مرده ده نه اینکه مرده گورکنی و نه اینکه جنازه روی. این مردم توجی که ما هم خیلی یعنی که حاضر همین سیتواسیون شده است در همو مردم. این طرف هم همو حالت است و این طرف هم همو حالت است. بله هر دش در هم دردی خونه هر دش در درد است. اما میدونیم که اونا مرده را مثال بچه‌هاش فرزنداش بای هستن گور کفن میکنن ماشین قطی کار فر میکنن. اما من میون ما باید بندم در بر این نداشتگی باید بیستم برای که این نداره. ای هم همین مصیبت داره اما ای باز باید کمک نیاز داره بالای همین مصیبت شده. ای کفن نداره پدرش کفن کردنده باید قطعی باید باشی در بر ای باید بیستی. آدمی شرایط دارد مایلی نو شرایطت برین خونه بای بگو اوقات بخره. امروز هم عیناً همین حالت است. مایلی کدام شرایط ندارین مایلی یکی شرایط دارد یا که سوم جمع کرده استودین امروز بیشتر با سوریه کمک کنین مردم سوریه ده. امروز بیشتر با مردم عراق کمک کنین او جبر دیداره کمک کنین. من ریال نمیگم این چیزا برای که او دوینای مصیبت ده دوینای میفهمی نمیره. حاضر اگر همین حالت بین تاجیکستان و افغانستان ده شوه من مردمی که کمک میکردگی را میگم افغانستان کمک کنین. مردم افغانستان کمک کنین برای که ما تاجیکستان کم ترکک با داریم یک چنیم چی اونا بیچاره ندارن خوردنی کمک اوجا زیادتر کنین. من باز مردم اوست میگم گرچند تاجیکستان وطنی ما است لیکن من مردم تکلیف میکنم که اوسده مالی بیشتر کمک کنین. عدالت یک چیز است در دنیا عدالت. چشم خداوند دوده است مرد از زن فرق کردن سگ از پشیک فرق کردن حق از ناحق فرق کردن برای این چیز چشم است. ولی یک داملای چیچنی بسیار گپی زور زد
گفت ماشاءالله. گفت یعنی مردکه، مردکه یعنی که یعنی که مردک دو تیپ میشه. یک تیپ ماشاءالله گفت هم تو این موژیک نمیجده شیشتگی نو істинний мужик یعنی істинный мардак که سفید سفید سیاه سیاه میگه برای شکم دنبا نمیجنبونه او کم است. گفت істинный мардак. اتک مردک هست. گفت ماشاءالله. گفت همون مردک لیکن حقیقت جدا میکرده اگه مردک اونا істинный مردک میشه. برای همون من فکر نمیکنم که این سخنی ما کدام بله میرسه سخته که فورا نفورا گفتیم گپو میرسه. امروز میگم که ما ترک زبانم اما من میگم که کمک بیشتر مالی و بگیم خوراکی دستگیریه بکنیم کدامی که کردنی باشه. عدالت باید داشته باشه. انسانی که عدالت نداره، انسانی که عدالت نداره در حیات خودش عدالت نداره یا که دیده ایستاده گفتیم گپو دنبا تو مت خاطری منفیت خاطری نمیدونم یک چیز ایتری آدمو زیاد داریم. اوچای خودش موندگی رفته اوچای رئیس چه اوچا جان میگه اوچای خود چمی میگه اوچای رئیس خطی شما کورتش خطی اوچا جان تو کلشوش توزا میکنه ای اوچا جان گفته چایش میریزه دا اوچای خودش چای نمیریزه. خیلی انسانو دخرینه. اوچای خود اوچا گفتنده اوچا جان گفتگی نیست نه که اوچای رئیس اوچا جان گفته بالای سر میکنه خاطر شکم اون که شکم دا فروختگی انسانو و خدا قسم خیلی انسانو دخرینه است. ریال نیست. حقیقت کم موندگی است. بچه های ریال نه بچه کم موندگی است. یعنی عدالت میکردگی انسان در حیات خودش نیستی. خیلی موجود کم ریت که پیدا میکنی. برای همون من عدالت میخوام. حقیقت میخوام. ببینیم سیاه را سیاه سفید سفید کدامی با کمک نیاز داره کدامی دوینای نیاز داره و امروز همون دا نگاه کده کار کنیم. اگر باز همازی میگم که اگر دولت از همین دولت پولشای ما اعلان کنه که مثال دبروالچو اگر روان اختیار مونن بگن که اینای ترکیه سمالیات اینای سوریه میروه برای کمک کردن همون مردم والنتیور یاردم دادن کردن. اگر خدای خلقم کرده است ما سمالیات سوریه میرفتگی ده میشینم. ما ترکم خودم من میدونم ترکیه دم همین مصیبت است. من میدونم که او جمع همین مصیبت است. نه که من میدونم که ترکیه تکنیکای لازمی را داره. من میدونم اوجا نداره. اوجا نیاز داره. از ترکیه دیده اوجا نیازش بیشتر است. به شوخی من میرم درست همون میگم سمالیات همون سوریه میپریدگی مرا برین همونجا روان 10 روز است 20 روز است همونجا کار کنم. اگر هم خیلی اختیار مانند بگن که اینه سمالیات کمک میروه سوریه اینه سمالیات کمک میروه ترکیه. من سمالیات سوریه را اختیار میکنم تو که روم اوجا کمک کنم برای او بیشتر نیاز دارم. این عدالت است. ایروی انصاف و وجدان است این چیز. نه اینکه ما قوم خود پرستش کنم نه اینکه ما ترک زبانم نه ما باید برم ترکیه دا برم چیکار میکنم او یک عربن او یا نمیدونم یا سوریگیان و چند ما چیکار دارم ما ترکم میرم ترکم دا یاردم میتم گفتگی گپ این اوجه بگیم که ناعدالتی میشه برای اینکه اون انسان ها بیشتر نیاز دارن. همون سر صدا میبروردگی انسان ها برای اون انسان ها بیشتر سر صدا براره. مبلغ جمع میکنین کوشش کنین برای او بیشتر شبتین برای که اونا بیشتر نیاز دارن. خدا را شکرش الحمدلله میگیم که 100 بار که ترکیه امروز یکی از دولت قدرتمندترین است. بفهمی نمیره
ҳозир агар бигирем ин ҳамин мусибат агар бигирем оддитарин чиз бигирем агар ҳамин мусибат паша боша дутта паша бигем да ҳамин мусибат боша ҳамин як паша омад дар болои фил шишт ва як пашаи дига омад дар болои чивин аст ку майдакака ку майдак чивинча аст ку дар болои ҳамун чивин шишт чӣ мешавози кадомиш бигем ҳамун курпашае ку майдака як паша омад дар болои курпаша шишт як паша омад дар болои фил шишт фил эҳсос мекуна не лекин курпаша мебарад атаи паша ҳозир ҳамин мусибат дар ҳамин давлат агар нигоҳ кунем ҳамин чиз аст яъне ки дар болои фил бигем ки як паша шиштагӣ бори барое ки Туркия бигем фил аст ин мусибат як пашача аммо ӯ мусибатзадо як чивин ҳастанд ҳозир дар болошон паша омад шишт яъне боз болои мусибат шонда боз мусибат омад медоне намира барои ҳам ҳамватанои азиз боқӣ ҳар як мардак худаш адолат дора худаш инсоф дора ва худаш виҷдон дора дига ҳоҷат ба бигем бисёр фаҳмондан ва гуфтани ман нест ман шахсан фикр назар ма гуфтам агар гуфтам ку аз рӯи адолат шава агар аз рӯи мардакӣ ва аз рӯи виҷдонам агар ҳозир шава ҳозир дута самолёти кӯмак равон кунанд бигӯянд ки наиш мерава дар Туркия наиш мерава дар Сурия мара бигӯянд ки ҳамчун волонтёр кӯмак мекардагӣ кадом сафар мерай ихтиёр мекунӣ ман мегӯм чӣ мерам Сурия тарафи Сурия мерам уҷа кӯмак да мерам волонтёр мешам уҷа кор мекунам на ин ки дар Туркия барое ки Туркия ниёз ба ман надорад Туркия ниёз ба ман надорад аммо уҷа ҳаст ниёз виҷдон хулас ҳамин буд бародарои азиз боқи адолат виҷдон инсоф дар дасти худтон аст ҳар яктатон кадомед метарсен ном гирифтанда ёки ва ғайра кор карданда ӯшам ихтиёр дорен ӯшам дар виҷдонтон вобаста аст шуморо ман шуморо маҷбурам карда наметавонам ва чизеам гуфта наметавонам аммо агар мо ҳамн хуни бобои восӣ аст ку камтар модар аз тарафи падарӣ тай дорам барем барои адолат ва ҳақqa мегем мерем фарқ надорад агар як ватана имрӯз номаш бад шида бошад ки шумо битарсен номи ӯро гирифтанда ва як ватани хуба бирен ҳама вақт номша бигирен дариҷа адолат ва виҷдон ин чизо дар шумо нест барое ки шумо адолата дида истода ва ҳақиқата дида истода шумо чишмотона уже мепӯшед худтона кур мегирена ва ганг мегирена ба хотири он ки подлезываться кардан барои чи барое ки идорандатар аст яъне иҷа бигем ки ма туркам бозам мегӯм ма туркзабонам қалағам не ки ай рӯи виҷдонам гуфтам ай рӯи инсофам ай рӯи номусам майра хеле бигем пинҳон карда наметавонам бале ма дӯст медорам бигем ки туркзабонам аст эҳтиромаш мекунам эътирофаш мекунам лекин дар ҳолати нами ҳолатда биём агар Сурия қати Туркияам та нигоҳ кунам и тарафда бигем ки Сурияда кӯмак зиёдтар дар кор аст намешавам ман худма кур гирифта наметавонам чашмма пӯшида наметавонам дуруғ карда наметавонам ёки бадбинӣ карда наметавонам ки бумра ман иҷара турки хидмат бугум и тараф кунам ай рӯи виҷдон бародар ман президентшав нестам ростшав гум дар зиндагим баъзе инсоном ҳамун як дӯст дарам бура мехоҳад бисёр мехоҳад аз ман интервю бигира чанд қашид зӯра мекуна мега як интервю те ман гуфтам ки не ман интервю наметавам
барое ки дар зиндагим як бор дар ҳамин ҳизби наҳзати ислом будагӣ журналист бачаҳо ҳаст дар ҳамо нав интервю метем гуфтам ман нафаҳмидам ки ӯ ҳам калимаи аша мегирифта беша нагирифта сар медодия намедонам аки ё хостан мара шарманда кунанд намедонам ё хостан мара подставит кунанд вот инами чиз аст да вақте ки тоҷики худат дар худат тоҷикистонит мехоҳад тара падношка бита намедонам ин кора мекуна ку баъд дига ай бегонагон чӣ меноли охӣ ӯ дар бораи ҳамо конференсия ҳама ОБС мо маслиҳат омад пеши ма гуфт ки биё як интервю метӣ ман гуфтам майле гуфтам дар чӣ масъала гуфт дар ҳамин масъала ман гуфтам хайҷа омадан ягон фоида надорад яъне ки фоида надорад маънош и давом дошт ино рафта моро кӯмак намекунанд ино ба сари ай пишти мо вайска равон намекунанд мо гап доштем оли иҷа иҷоли гап ба давом дошт и гап ва чӣ ба меёй гуфт иҷа танҳо барои ҳам таҷрибаи сиёсиро боло кардан яъне ки ҳамин чизҳоро мефаҳмӣ ва медонӣ ва хита шинос мекунӣ ки ман на террорист ҳастам на экстремист ҳастам ва оҳиста оҳиста бигем мардуми хита тайёр мекунӣ мо иро гап зад хатима ман гуфтам ҳамин хеле гапо аст гуфт ки тамом биё гуфт ака сар мекунем ди калимаша гирифт ё намедонам ҷурта кардан чӣ кор кардан яташа файрод кард гу ака ба давомша мегирем я мебинем дар эфир бироварданаш ном ди калима гапа аваҷа ту чӣ кор кардӣ механда аваҷа ту чӣ кор кардӣ механда ҳоли давомша мегирем мега кадом давомша тамом шида кор кори кардагита кадӣ ту мехоҳӣ мара подставит кунӣ ту мехоҳӣ маро обрӯма брезонӣ барои ҳамин омадӣ пеши ма ҳамин кора кардӣ ту мехоҳӣ дар назари мардум мара тупой нишон битӣ шум када нишон битӣ ту ба ин мақсад пеши ма интервю гирӣ омадӣ вот тоҷики мо вот кори мо ё ма бигирам кабирира ду калима гап шамонам дар интернет ё ки фалонира ду калима гап шамонам дар интернет давомша намонам ду калима ягон ҷои гуфтагӣ шамонам хел кардем ина и дараҷа мо омада расидагием ина и дараҷа омадагием ки мо худомона падношка метем ва мебирорем ҳатто ки фикр накарда истода ҳамин чиз лозим аст бировардан ё ки набировардан бе ма ҳамира пирсам ай ҳамин одам ҳамин қаша мемонам ту чӣ мегӯй не на иҷозат пирсидан аст на дига чӣ мо ба ҳамед интервюро давом метем гуфта шиштаем мебинем ай тараф интервю биромадааст ки ду калима гап мефаҳме намира намедонам аки ира ман дига чиш бугум дига ҳеч нагуфтам гуфтам саломат бошӣ раҳмат як ҷаҳон ташаккур гуфтам эмомали раҳмон ҳамин эмомали раҳмона гуфтам ай пишти шумо ман дӯстуш доштаистам бешухӣ даруш гуфтам ҳамин аз пишти шумо ку ҳамин хеле инсоно ма оҳиста оҳиста гуфтам эмомалиро чото дӯст доштаистам гуфтам механдан меган мефаҳмед меган механдад не хела мардуми мо кӯшиш мекунанд якдигареро дар почашку чӯб битиқанд калисо шудаку палка битиқанд биғалтонанд уро инаи одата дорам ман барои ҳама ма гуфтам ки не биёмонам интервюта я тараф ки интервюи ма ҳар рӯз дар канали худам мешавад тами интервюта хита бирай кадоме мегирӣ биги кадоми шӯҳрат пайдо кардани ҳамин шӯҳратпарасто бигӣ ман шӯҳратпараст нестам ман як сағраи оддӣ ман як сағраи кулоб қалақ вай пай зиндагӣ ман любой кор ман па кайфу мекунам ҳамин любой чиз мада кайф надод ман намекунам уро ман любой маърака да бишинам ӯ маърака мада кайф надод ку на хеле аз души психически ман дар ӯ маърака кайф накардам ман ду маърака намешинам оз так мегум саломат бошем бародарам ман кор дорам
خستم برو اومدم رفتم تمام ای پای زندگیتون شه بعضی خچه در ترازو میدوزه گویا که گفت هم گپو در دنیا نوجنی انسانی تو انسان بچه بچه کسا خود میخوری که جو تیقه پالم پرواز میکنی آدم یک انسان هم آدم سلام علیک ما واجنی انسان ما کار دارم خدا قسم بعضن اولتو نگاه کرده بعد همیو رکو انسان بخلوصه میوه خودش ده بانه چی احوال هستی نمی ای کی گرفت خیچه اصلا و کدامی هستی نیستی تو رئیسی وزیری نمیدونم کی تو انسان باش این کم بغل یک چیز از پیش تو اومده از همچه انسان یا خطیت سلام علیک کده است پاپکت همه گیری اوسو میگریزی پاپکت همه گیری ایسی میگریزی گویا که تو واجنی حقفوی تو باید یک آدم بده و خدا خواستم در زندگیم یگان که رای قفاش نمیدوم من هم خیلی عادت دارم من قفای پرزیدنت نمیدوم وقتی که انسان خیلی از ما بالا میگیره ما او را اینه پایان حسابش میکنم لوبا انسان خیلی از ما بالا میگیره در پیش ما کو ما او را از خودم بالا نه ما او اینه در پایانش حسابش میکنم او را من در اینه را از او بالا حساب میکنم متری آدم من هم خیلی عادت دارم برای که ما پیش یگان انسان در خود ما بالا نمیگیرم از او انسان من هم خیلی تربیه کردگیم من خیلی تربیه دارم اما آدم است برای ما توجیک هم قلقم قطغنم لقایم کدام بچه‌ای که اومدگی هستن قتیمه ایستادگی است بگیم همش پرسید از نوو اینترویو بگیرین اگر در برای ما خواستین فهمیدن برین عظیم یکموف برین او اینترویو بگیرین برین از سلمان اینترویو بگیرین برین از مصطفی حیاتف اینترویو بگیرین برین از بگیم نامش از خودتیرم برآمد کیه عباس کلوبی بود کی بود برین از اون اینترویو بگیرین کدامی که در خونه ما مهمون شدگی 10 روز 15 روز 5 روز 1 سال ایستادگی است از او برین اینترویو بگیرین در برای ما کی هستم چی هستم چه خیلی انسان هستم من نمیشه وقت خدمت بگیرم گپ زنم بیستم برین از او اینترویو بگیرین همه هستن فقط چند ایستادی چی انسان هستمی چی خاراکتر داره ما در زندگیم یک کس نوی از بود کردن نقض نمیبینم یک کس در عقلیات دادن نقض نمیبینم و نمیفوره یک کس دیگه ما را عقلیات بود من تمام میفهمیدگی ما را یک انسان کلای خودش قطعی کار کنه باید تمام نم قدر رو داد دارم ما یک انسان از جب خیلی جبیشی گفتگی آدم نیست برای این همه از مردمی که ختیمه زندگی کردگی است از اون اینترویو بگیرین در برای ما اگر چیز خواستین فهمیدن اینترویو بگیرین ما یکم پرزیدنت شو هم نیستم پروست ما پا کیف میکنم میکنم کیف میکنم کاری کردگی خدا تمام اگر روزی همی کاری کردگی ما با ما را کیف نتا بگیم اینترسی ما گم شوه بو دیگر کارا میکنم میرم ما سند دم پا کیف خودم رفتگیم پروست میخواست یک کیفیت داد همون کیفیت شکست ای سند از کینو تئاتر اکتیوری سرودخوانی موزیکا شکست کیفم شکست پروست شکست تمام اگر در کیف ما میستاد چیز ما دکنسه دبیوت سم میکردم تا پنسیا ما دبیوت سم میکردم گفت همو گپو که در همو هیچی هم پیدا نکنم میستادم در همو سند یکی همونجا کیف شکست ای همو سوها تمام گفتم پناد باقی بود دیگه واسه ما همین اپوزیسیا اومدم بگیم اینا برو اومدم میتونستم ما پای زندگیم شم برم نه پروست ای چیز ما در کیف ای تمام یعنی خیلی خمور نوسوریه ما کیف میکنم یعنی که خیلی بگیم اشوشه نیخدم در همین سیاست دخالت کردن پروست ما در پا کیف وای من خیلی بگم برای ما مقصدی که ما پرزیدنت شم ما اوجا میرم یا دیپوتات میشم رئیس میشم پول کار میکنم ما اینجا باید اینه ما دقیق قصه نیستم اختیار میکنه خلق
нужно считать кна ма овоз да намемонам, халқ мара овоз да мемона, худаш меброя овоз мета. Яки намира мехоҳем бибинем. Тамом. мо намира мехоҳем раҳбармон бибинем. Тамом. ма браво иҷа шайтонӣ каву, иҷа хидма реклама каву, баннер бизаву, хита артисто вори то битева намедонам гуфти ҳаму гапо, устод бугу, пир пайғамбар бугу, хитаву гирду дахрана биги, тра бар. Не, ма да ҳеҷ чизо нақлин дарку. ма хидм да охранаем. ма гуфти ҳаму гапо хидм да соҳибам. агар инсоне дар аз миллат боварӣ дошта боша, инсоне ки аз халқ боварӣ дошта боша, барои ӯро нахри нахранаву дигар чизо. вақте ту раҳбари халқ шида дар пеши халқат биромада, қатъи халқат шиштая пиёла чой хӯрда натонӣ, ту дар маъракаи халқат диромада шишта натонӣ, ту чӣ хели раҳбарӣ дар уҷа? ту чӣ раҳбарӣ? ту худои як мардак дар рафта натонӣ, як халқда, ту намедону мурдаи як халқда як рафта натонӣ. ту умуман чӣ одамӣ ту? ту чӣ раҳбарӣ дар болоиу ки ту қатъиу рафта шишта наметонӣ, дар тӯи маъракаш диромада наметонӣ, як пиёла чой хӯрда наметонӣ? ту чӣ раҳбарӣ дар уҷа? ман ҳам хеле мефаҳмам раҳбариро. барое ки худо раҳмати бобои ман раҳбар буд, раис буд. қатъи калхозчиё мешид, авқот мехӯрд, лӯбо инсона мурдаву тӯи хирсандӣ шида, аввалин шида мерафт гуфти ҳаму гапо. ягон грам ман раисам дар иҷа, ман охрана қатъи мерам, ман и қатъи мерам, ман у қатъи мерам. итари чизо набуд. баъд баробари мардуми оддӣ мегашт, мерафт қатъи трактористо мешиш, трактористо дастошон афтол мешидагар, у вақт ҳам хок қатъи намтари мекардан, мемолидан. Медонӣ на? ба алафа ягон чира мегирифтан, ай болош як мешакидан дар байни поли ай ов нест. ё як қад саляркара мегирифтан, мешуштан дастошонро, баъд як хок қатъи мешакидан, баъд бисмилла гуфтан метихтан дадарини авқодистошон. ҳам қабамаза мегузашт ки ана. бобои ман меомад бо насиба мекарда иҷо. қатъиёшон як дистша метиқид, ҳеҷ набудан даку, як нон гирифта насиба мекард, мегуфт ман хурдагим хаяке пеши шумо ноҳурматӣ нашава, ҳурмати шумову ҳурмати авқот, бояд бирида мегирифт дар даҳанаш метиқид. ӯ наметарсида ягон мурдан, намедонам. барои инову инсона дӯст медоштанд. барои на коршу инсона бигем рӯи даст мегардондан. барои на инсон мардум. любой одам метонist бия қатъи раис бишина чахчах кина. на охрана, на телех, на раис биё раис. вале имрӯз дута кунош пашм кадаги раис сидиан имрӯз гуфти ҳамун гапо пашми кунош яв аҷаб сиёранг куни маймун бори раис бидав дараҳои ки кабинетҳои ки кондитсионера гирён ки нав температураи гуфти ҳамун гапо 35, 33, 35, 32 градус гармида шляпаш мондаги латаги нав музара пӯшидаги буд, дуруни пахта ба пахта гуфти ҳамун гапо қатъи калхозчиё мегашт. навро мегуфтан раис уна раҳбари халқай, қатъи халқшай. ну набераи на хел одаме. агар кадомид ки кондитсионера гирён ки раис гуфти ҳамун гапо ки гармида тоқат надора. раис хурдаги ай гӯшти гӯсфанда касали дил дора. ин раис давлени дора. давлени дора бира личени тамом. балниши бибро. итари раис дар кор нест. да таво ман мегирам вақти соати шаваку хел раис мебинем ку раис баъд чӣ хели дар кондитсионер хоб мекуна, мебинем ӯ раис чӣ хел аст. итари чизо намешава. кадоми дар дуруни халқ истода кор карда наметона, кадоми қатъи халқ дар маъракаи халқ шишта наметона, ӯ дар болои халқ раҳбар шида наметона. инсоне ки дар маърака нашиштӣ, ту қадри инсону қадри маърака ва
قدر او خلق پرابلم او خلق نمیفهمی. همه پرابلم و مشکلی در معرکه گفته میشود. گپ میشه معرکه یک جلسه بر این است. هم شکمت سیر میشود، هم گپ میزنی، هم گپ میشنوی. یعنی اساس ای جای معرکه بگیم همین چیز است. او رئیس او دپوتات اگر در توی معرکه خلقش نباشه، قطعی خلقش نباشه، دربار خلقش نباشه، خانه خلق در درآمده اوقات خورده، معرکش در شیشته قطار یک خلق نتونه، او رئیس یک روز هم کار نمیکنه در جوش. من باشم اگر یک روز تا رئیس در کار نیست. لوبوی پرابلم ده، لوبوی مشکلی خلق ده باید او رئیس در جا باشه. من خیلی رئیس ها را باید میمونم در جا. قطعی کلخوزچی بشینه، قطعی ترکتریست بشینه، رئیس باید اوقات بخره. اوقات ترکتریست بخره. میدونی برای چی؟ برای که او رئیس بدونه که ترکتریست چی خورده ایستاده است و رئیس چی میخره. باید بدونه ایره. وقتی رئیس قطعی کلخوزچی شیشته اوقات نخورد که او نمیدونه که کلخوزچی چی خورده ایستاده است در اونجا. امروز رئیس های ما کاندیسیونر ماشین جیپ کاندیسیونر دار بیار، بابا ما اسب سوار نمیشی. در پیش مردم میگفت که این مردم مهنت کردیسته، در پیش تا اسب قطعی میگردی. ما نبیره نه آدماییم. برای همو آینده در دست مبزنه، رئیس هم دیپوتات هم دیگرش هم در جای منطقه بدگیش یا که بگم در جای وظیفه داریش مسئولیت داشتش لبوی جده بگیم لبوی مصیبتی مردم میشه باید یکم همو بروه. نمیشه میشه یک آدم وفات کرد سحر قطعی باید رئیس هم همو رئیس تعیین شدگی آدم باید سحر قطعی هم خونه مرده دار بروه. سحر قطعی اولین انسان باید رئیس بروه. باید رئیس شرایط ببینه. برای که او رهبری است، او رئیس است در اونجا، او جوابگر است در اونجا. ما اینه خیلی وطن میخوام بسازم. اینه وطن من میخوام بسازم که نه که رئیس جیب خطی بگرده و گردش تا اخرانه و ها با رئیس ششلیک بیاره نشه او کابینتی رئیس ده و ایتر چیز نمیشه و کابینت گفتنی چیزو نمیشه و جماعت های نمون رنگ پوچت است کو آینه پیشش اکشکای پول ننم خیلی میشه و رئیس هم در همجا میشینه، معاونش هم در همجا میشینه، تمام کارگر در همجا میشینه. ادکریت باید باشه. این خیلی بیو با کابینت تلاهیده صحبت میکنیم تری نیست. یک تا زل میشوه پول پیشش آینه میشوه، اون طرف آینه داشتگی خیلی پایانش هوی آینه چرا همه دیده میشینی چی کار کردیستن. بوغالترش هم در همجا میشینه، معاونش هم رئیسش هم همش کابینت الهیده نمیشوه. ساعت کاری باید در جای کارش بشینه. یک آدم اومد باید ببینه. هیچ وقت الهیده در کابینت شیشته کو دگاوری چه نکنن میجدو سبای. ادکریتا میشوه. ادکریتا تمام اداره و همو چیزایی که هست یعنی عیناً نمی استیل میکنیم. یک تا زلی کلان میشوه. تا بگیم چور طرفش جای شیشت باشه، پیشش هم خیلی آینه کدگی رنگ هم پوچته بریم. تاش خیلی هوی دکمنت میگیری گب میزنه میشنوی رنگی کسو هست که بیلت میخری. همش هم خیلی آشکار میشینن. یگان انسان پینهان نمیشینن و کابینت بدرو گب زنه این چیز از بین میروه. کابینت بازی از بین میروه. اولین چیز عدالت باید مردم دا باشه. برای ملت زیبت شدن از همی دزدی و غورت کردن رئیس بازی و پیشو بازی و ها نمیدونم دستور وزیرین که بداو کنیش دبشک بداو باید کنیش دبشک بداو کنیش دبشک مو بس ای چیز. یعنی منم خیلی میکنم ستروگا
полностью строго тағйир метам системаро. Неки ман шидани нестам. Проблема дар сари аст. Ман просто кайф мекунам кор макардаистам. барои шуморо гуфта истодам. шумо бикунед хитон, шумо раис чен, не президент чен ятад. Зарар кардааст. раис чен, президент чен бикунед. Совет идея дар кор боша гап занед. Совет идея гуфти ҳам гапо беплай. мо ҳам дар ватанмон бигардем ахота карда ки пиштар дар гуфтем моҳи қапида бигем мо як одам вегетарианам гуфтам ку камкам салат палат карда мисол чизои бегӯшт бошада салат вегетариансам хеле гӯшти намехӯрам хеле чизо боша бигем чой талх боша чой баланд қати бигем моҳи шикор карда мегардам ма кайфияти хидма мекунам. масъулият гирифтан дар гардан кори қиин аст. ин кори осон нест. вале баъзеҳо медаванд раис шидан мехоҳанд, депутат шидан мехоҳанд. барои чӣ ё шидан мехоҳанд? барое ки ӯро мебинанд ку зиндагишона ё ҳавас мекунанд ки ҳамин хеле депутат мешем мо. дар пеш мо акай депутат меган, акай раис меган. ё ҳамун тасаввур қати истодагиянд. агар ё тасаввури мада биғалтан ку зораш кина депутат мешавад на раис мешавад. ай соати 8:00 гуфтиам гапо ту 12:00 дар устал қоқ мешинӣ, наму устал да мешинӣ. ай соати 12 то 1 абед дори 1 соат метавонӣ абед кунӣ. баъди ай соати 1 меёй то соати гуфтиам гапо 6 дар аму усталат дар аму кресло мешинӣ миёнат ай кор мебирояд. ҳар як одам омадагиро қабул мекунӣ даруҷа. ё ба тасаввури ма қатъӣ бигириш ку умуман тоҷикистон намераванд дигар. зиндагишон хуб аст. ино тасаввурошон ҳамо аст. ака биё, раис биё, ҷиб дастворӣ ша, ака будав, будав охрона, нигоҳ ку раиса рад чара биги яким диҳим дар ҷавоб буте. ё инам хеле раис шиданиянд. ёра тасаввуроташон ҳамин раисое ки ҳоҷи мо дорем ку ҳамира гуфтем гапо диҳим серияш мешавад. ин кино яким серияша баъд серияи ду шидания дарҷа диҳим серия шидания. хуласам хеле камбудиё зиёдан. барҳол на 1.5 соат чиди гап зам. ман раисам шидани нестам, президентам шидани нестам. честно мегӯям шумо. агар халқ дар лозим шава, яъне ки ман кайфият надорам хидми чизда. ман медонам ки халқ тоқат кардан наметавонад. ая тараф строго мегирам, ая тарафи дигар бигем ки ман чизи ноадолатиро намебахшам. яъне наказат мекунам. инсоне ки инсони шайтона дикунаро намебахшам. ман хеле одатҳо дорам. ва бисёр инсонҳои дикунаву шайтоно страдат мекунанд агар ман президент шавам. бароям ман чикор кунам президент шидам ё страдат кунам. пус зиндагӣ кунем дунё дурӯзае чанд рӯз ман зиндагӣ мекунам номаълумай. ам хеле нест. монед ман просто кайфи хидмати зиндагӣ кунам тамом. шумо агар строго дар кор боша, ҳамин сахтӣ дар кор боша, бигем ки ҳамаш мада ҳаст, ҳама тараф. ман президент шидам баъд дикунҳо страдат мекунанд. ман президент шидам баъд шайтонҳо страдат мекунанд. мошенникҳо страдат мекунанд. бигем бисёр чизо тағйир мешавад. шояд баъд мегӯем диктатор шид. хелас все равно баъд мегӯем узбак тоҷикистон интари кард. бу баъд мебинӣ на мисол гирем Сталин ая тараф сахт гирифт ку. ва бигем ки ина тоҷикистонро домо шид, иқа пешравиё шид, мактаб шид, иқадар коро шид дар тоҷикистон. аммо ту ҳамун вақта амири Бухорои чӣ кор накард? мо аз амири Бухоро дида бигем Сталина бадтар мебинем. барои чӣ? барое ки хотире ки мегӯем дини моро баст. амири Бухоро ду баробар моро таҷовуз мекарду ба номи дин. фанди фиреби дини исломӣ мусулмонимон мекард. нон надоштем, хӯрданӣ набуд ҳамун мардам, гӯшт набуданд, налога двойной мегирифт.
مکتب نبود تو هم روزا بگیم او طرفش در مکتب هیدینستینی ما جای علم و چی میگیم سمرقند و بخارا دا بود همه چیزی بود همه چیزی بود در سمرقند و بخارا بود گرم داشت کیف صفا بود ستالین گرم نداشت ستالین ایما گرفته باشه دزیده باشه اینقدر زمینای پخته کرد برای ما را تکنیکا و تراکتور کرده اینقدر علم آورده اینقدر بگیم که رشد کرده سویت آورد برای ما را روشنی آورد ما ریال نمی اگر بگیریم SSSR را بگیم نیکی خاطری که اون همون دین امان کرد ما تمام دیگه استالین پول یکی اگر تو امروز اگر اما امیر بخارا را نسلش بنام دین اگر ما را فن کرده می اومد رنگ امروزه افغانستان برید نون خوردن نداشتیم همه چی را نداشتیم اگر هم قدر تجاوز میشدیم کشته میشدیم همه کارا میکرد که گفتیم ریشه مونده که الحمدلله خاص برای الله گفته اگر ما را فن کرده می اومد ما در مناوی نمیکردیم ما هیچی نمیگفتیم اما همه قدر بگیم SSSR اما ما کرد ریال نکرد ریال نه قایل شوی تو آمدن SSSR را در خسکپا زندگی میکردیم ما نه خونه را میدونستیم نه توالت را میدونستیم صندلی میکندیم در همونجا علاوه میکردیم که هم گپا در درون خونه در بین دو نه کورپاچه داشتیم نه کورپا داشتیم نه ماتریال داشتیم در بالای پشتوی گاوا خواب میکردن بابام نقل میکنه در بالای پشتوی گاوا خواب میکردن ما اومدن که صاحب کراوات شدیم صاحب بالینسا شدیم بالینسا دختری تری چیزو نبود اما ریال گوداکا میمردن میگه بگیم که میبردن گوداکا میمرد مرده است دختر میومد میگفت که بینیم همین تمپراتورای دورای گوداک ایده او کل کردن در کار است برای فروردن تمپراتورش میگرفتن میبردن در پیش یک ملا میگم او ملا اویا میخوند سوره میخوند صف میکرد بعد میگو خیلی برش سوز میشه ایمونیتتی گوداک اگر برات سکنه سوز شوه سوز میشید اگر ایمونیتتش سلابی تری کنه گوداک میمرد یعنی که او صف کوف اویا خوندن در تمپراتور یگان فایده نمیکنه فقط اینجا ایمونیتت رول بازی میکنه اینا تیپ میگه این چیزه مثال اپینیتین شدگی است چلیوسینش میکردن که میمرد خیلی میگفتن که خیلی خداوند جانی را گرفت تا وقتی چلیوسین مرد اینی که اپینیتینه او را پیرات صدر کنه او را نه چلیوسین یاردم میکنه نه هیچ یاردم نمیکنه یگان چیزی دینی او را یاردم نمیکنه فقط اپیرات صدر کنه اپیرات یعنی که نبود همین چیزو دامو شاید در بخارا بود شاید در سمرقند بود یکی طرفای ما طرفای کیستان چیزو اون منای چیزو دور بودن نه ماشین بود نه راه بود همه قدر راهی که امروز داره SSSR ساختگی است ولی تونل رحمانوف ساخته است در تمام دنیا رکلامش داریم که همون هم باشد تاجیکستان پول قرض غوتیده رفتگی است در تمام دنیا رکلام هم میکنیم که SSSR نکرده این کار رحمانوف کرد فهمیدی؟ نه تر رکلام هم میکنم اما بسیار کار برای ما را کرد خودی که خیلی کنم بدین از بعدش میبینیم یکی اگر که همی کار هیچ کار نکرده تا امروز مثل افغانستان اگر ما را می آورد نسل امیر می ایستاد اگر ما را از نام خدا و از نام کتاب و از نام دین از نام رسول از نام پیغمبر بگیم که فن میکرد می اومد اگر تا امروزه ما دوال نمیدیم میگفتیم الحمدلله مسلمانیم سامگلاونی ما در جنت میریم جنت میریم در اونجا کیف صفا میکنیم ما هم خیلی فهم میکردن می اومدن و ما دهر مناهی نمیکردیم یکی سویت اومد اسفالت اومد اومد водопровод گذرونده خانه ده بگیم اتاجو ساختن اتاپلینیو ساختن خانه گرم کردن قوای ایازی کار مونده ما در خیلی 100% هم نکرده باشه که کوی تا فایز از اما امیرای اسلامی ما در یا بیشتر کردن آخی با ما را همین تاجیکستانی که شما دیده استودین همین 30 سال در رحمانوف هیچ کردگی نیست هم باقی مونده SSSR را جزیر کرده است همون باقی مونده SSSR را رحمانوف جزیر کرده است
هیچ کار رحمانوف دیگه در اونجا کردگی نیست. همین چیزی که شما میبینه اینه به مونده SSSR از در ما، یعنی در زمان شوروی ما همین قدر شیدیم، مدیسینا بالینسوی کردیم، طبابت‌های بپول کردیم، گفتی همون کردن ما را بسیار چیزا بودن، ولی وقتش میخیزه میبره خیلی میبینیش ریختگی SSSR چیکار کرد بر ما، شوروی چیکار کرد، میگه در پیشم باشی بعد من نشان دادم مادر چیکار کرد شوروی، چیکار کرد من نشان دادم، هیچ چی نداد برای ما، خیلی چی نداد، بسیار چیز داد. سویتی که تی شیشته استودی، همون استودیایی که تی گپ زده استودی از دوره SSSR موندگی است، همون راهی که تی را گشته استودی از SSSR مونده است، همون آبی که تی خورده استودی اما دوره SSSR کنده آب رو آوردن. حاجی رحمانوف یگان جدا آب رو آوردگی نیست داره، همون توربویی که خورده استودی آب توربوی SSSR گذروندگی است برای تو را که تو آب بخوری. اما اتجایی که شما زندگی دوره SSSR ساختگی از رحمانوف ساختگی نیست، یا که نمیدونم امیر بخارا را ساختگی نیست، 300 سال امیر کردگی اولاد با اولاد ساختگی نیستن را. ریال اگر روز گپ زنیم همون چشم حقیقت نگاه کرده گپ زنیم گپ زیاد است، پروستا مردم ما حقیقت حل کرده نمیتونن. میدونید حقیقت یک سنگی وزمین است، جلوتکای مردم ما حل نمیکنه، حقیقت ریال اکو در نجا حل کرده نمیتونن. میفهمی نمیره تو امروز نوجه شلوار قطعی میگشتی تیدا کلت سلا بستگی رشت نقدر پاش گوتی هم گپو شو زدگی رنگ نما افغانستان وری مردم هم دولت دوره گوتی ایرشو شو زدگی کی آخرون برو اوزی که اگه تا نمیدونیستی کی اوزی کنی خلاص نام میشیش یک کس دیگه فهمد میکرد میگفت که هم قهورو زیبا هستن اگر ببره دنیا رو روشن میکنه، همه هور برای شما از 70 تاش با همتر زیباترین دختر برای تا است. او بیچاره افغان دهه چو بوزی که نیست ریشوش هم قفا خچه در آینه میبینه میگه من بزیب ده 70 تا هم چیزای زیبا میرسیده به دست ده ما چیکار میکنم در اینجا میرم خدمت میکشم میگه که تو کی برم در اونجا هور میگیرم میگه در اونجا بوی زیبا داره میگه گرل لخطرون زیاد است با خدا قسم کو اگر نخنیگه و کدا بیستی کو میدونی بگو خفه نمیشه جنت کننگ لاس وگاس ساختگی یو با تصورات خودشون اونجا کروچه اما چی هست پول کیف صفا منوشیدگی میخوردگی ولی اتش میگه که در بالای درخت میه یک گندش که بسیار زیبا میشینه تو میگم تا دلت میکشه که همون را بخری که همون گندش میگه خودش بریان میشوه در بالای میگه ترهلکای تیلایی در پیشت میه که تو بخریش برای چی؟ برای که تو را خواستی خوردن در همون جنت هم او 20 وابده از ده نمیموندم دهیم که یا پرنده پرواز کنه بگرده همون دیلت کشید значит تو را بریان میش او با خودش خودش پوست کرده بریان کرده پیش تو می اومده است که ما را بخری بنده تو در دنیا سیر نکردی ایو تاگ دوزگس که دیدم فقط خواستم پول روز یک کینو سیومکا کردن در کره ایورا یک کینو ایده یا کراچی یک کینو فهمیدین او دنیا دم همطوری میکرده میگشتم خلاص پول روز 7 تا دختر در اختیار دای هورو 70 تا اونش برای 7 تا نه 70 تاش در اختیارت بود است یا تدتنی همون قدر زیبا به دست آیند که با پیلوس زن اختن در برد دست زن اختن با پیلوس در برد بود است یکی 71 تا میشه و اگر 4 زن بگیری اگر значит 74 تا اگر یک روزی قطعیشون هم اگر یک شبی هم خواه کنی 74 تا короче دوونیم محبت یکم شب خواه که اگه خونه دا میویده دوونیم محبت تا اومخ او короче نمیدونم
ё фантазия дода шида рафтагиян, гарени фантазияшон зур аст. Хулас вале мардуми мо мегӯям ку баъзе чизое ҳаст ки ҳал карда наметавонанд барои ҳамо бигӯем ки нагум ту навида хубтар мешавад. Бас нагума барои яке хафа мешавед набаъд одамое ки ҳам хеле чизоро шинавида бовар кардагиен шумо резка уже бовар мекунед далиш ки агар рӯзи ман гап занам бо мегӯем ки Настанаев бо Дина гуфта истодааст. Ман мегӯям ки динбозо моро ҳам хеле фаҳм мекунанд. Шумо же тасаввуртон да ин чиз реал аст, яъне ки тамоми зидди дин биромадисти. Ин чиз полный рост реал аст гуфта шумо бовар мекунед. барои ҳамн бисёри баъдтон намегӯм. Хулас бигӯем дар бораи хулас коме бофтаги аз араб бофт аст, ира афғон бофт аст. ӯ рӯз якташ нишон додиста буд. Воқеанам дар бораи кӯҳи Уҳуд бигӯем ки ман бисёр қиссаҳо шинавидагӣ ҳастам дар айбобо ҳамн калонода дар бораи кӯҳи Уҳуд. Уҳудтая? Уҳуд ё Ҳуд? Ки ҳамра номи правилнаша мегӯяд. Ман бисёр қиссаҳо шинавидагӣ ҳастам. Уҳуд, кӯҳи Уҳуд. баъд бигӯем ки аз пушти кӯҳи Уҳуд бигӯем ки чумчи баста меояд, кӯҳи Уҳуд шикоф мекуна меояд. Хулас кӯҳи Уҳуд ҳаме бигӯем ки ҳаме қисса зиёд ман дар ҳамин боро шинавидагим дар вақташ. баъд ӯ рӯз як блогери ҳамн Ӯзбекистон, як ӯзбекбача дар пеши ҳамн кӯҳи Уҳуд пеш сетка гирифтаги будааст. Хеле барои ҷо биромадан манъ кардаги будааст. аз ҳамн пеши ҳамн рафта бигӯем инами кӯҳи Уҳуд дар бораи ҳамн чумчиё гуфта, ҳадисҳо гуфта, дар бораи ҳамн кӯҳи Уҳуд гап зад. бовар ки ҳамн тепачаи пишти хонаи мо бигӯем ки хеле кӯҳча аст ку ҳамн кӯҳи Уҳуд дар калонай. ӯро ҳамқадр тасаввурот карда мегуфтанд, образ дода кӯҳи Уҳуд мегуфтанд. ин мегӯяд ганда ягон кӯҳи баландайда хеле бигӯем майда кумбича будааст, як кумбича хеле ба ҳамон як баландича будааст. он ҳамура дар бораи кӯҳи Уҳуд гуфта бисёр қиссо аст. ӯ баланд набудааст. вақте ман дар бораи қиссаҳо мешунавидам хиёл мекардам ки кӯҳи ки бисёр бигӯем калон аст. мегуфтам дар пушти кӯҳи Уҳуд худованд шайтона бастагӣ аст. вақте ҳаме шикоф мекуна, қариб шикоф шиданда аз он метавон бомдодда бо маҳкам мешава, бо пир мешава ҳамн кӯҳ. набоша ҳамон қадар кӯҳи калоне аст ки аз ӯ тарафашда шайтонҳо баста шидаги ҳастанд. воқеан ман дидам як кумбича аст дар назари ман, як кумбича тофтам уҷа. яъне ки бибинед дар бораи ҳамои қадар қисса аст. агар ягонтон дар бораи ҳамн қиссаш бидонед, ягон навор павор кунед, ҳамура дар бораш гап занед. ман камтар хеле бигӯем фуромӯш кардаги ҳастам ҳамн қиссаҳоро. яке ӯ қадар калон нест. ё дар назари ҳамн арабо калон тофтагия, ё барое ки кӯҳи натурални Бадахшона дидагӣ нест, кӯҳҳои Тоҷикистона дидагӣ нест. ӯ дар назараш хеле кӯҳи калон тофтааст. Қазоқистон дар мо омадам, як ҷода рафтестам 120 километр дар соаташ рафтестам ки политсия манам кард. гуфт ки иҷада даре скорост мумкин нест. гуфтам чӣ ба? гуфт ки иҷа перевалай. гуфт ман гуфтам додар ин раи ҳаворай. гуфтам кадом перевал? кали перевал? мега иҷа перевалай мега. гуфтам ин раи ҳаворай. гуфтам перевала надидай? да перевал мошин 120 намерава. гуфтам ин раи ҳаворай, просто камтар хел падёмай. ира мега ки раҳи падёмдор, перевал нест иҷа. гуфтам
перевал биё бирем нишонат битим баъд бибин баъд бигӯ перевал чи аст. Там хел тасаввур каранда ҳам баландия ка дида мисол гирем араб шояд бисёр як чизи калон дар назараш тофтааст. барои ҳамо ҳарчи шиданаш мумкин аст. хулас ҳам дар бораи ҳамн ко метавонед ягон қисса ягон чӣ медонен амон чиёша метавонед дар коммент бинависен. ҳамин комментда дар бораи ҳамн кӯи уд меган ҳам шеърам ҳаст чун хеле шеър доранд дар васфи ӯ. бародар Ашуров гуфта буд вақти кардам як ҷангда дар болои кӯҳи Уҳуд гуфта армия места пайғамбар мега ки ҳар ҳолате шава поён нафуроед. дар ҳамн болои кӯҳ бестин кумайда кака чӣ хел дар болои истодан чӣ фурӯи чӣ бести намедонӣ дар уҷа диден амра ягонта наворша бовар ки тепа як айдам қалаи ёфтан ку дар Қурбоншаҳида тепача буд ҳамун баланд аёхи айда ямайда ка чӣ хел дар болои бести чӣ дар болои бести чӣ дар поён бести гуфта поён нафуроед агар поён фуромаден шумо баъд ӯ барои ғанимат поён фуромадан гуфтан хеле бародар Ашуров як рӯз як қиссара кардам воқеан ӯ кӯҳ нест охи як тепача хеле як баландияка шояд дар назари ӯ бигем калон бутова ки медона не ки дар назари мо кӯҳ нест бо гирча сетка гирифтам онҷа ки биромадан мумкин нест гуфта намедонам чӣ ба биромадан мумкин нест умуман хебо кадом метавра медонед бигирен шёмка кунен бирен аму минтақада бошен ё ки намедонам аму дар инама дар харита ози ҳам медорам амуҷара ҳаму минтақара ҳаму имин ҳаму кӯи ута бигем ки чӣ мекунем ози дар харита интернетда бидроем бибинед харита спутник қатӣ бибинед ямайда кай калон нест бешӯхӣ мегӯм ман чизе ки дидам амро ози гуфтестам як майдака як комбия ями боша як чоретажа ё инахай наҳетажа вори дом вори ҳам қадар баланда идам як комбия баланда бигем баландиш баъду хел калонам несту хитон бидроем бибинен дар харита баъд ҳаму блогер ҳаму бигем хел бачаи диндора Ӯзбекистон баам сёка кадом омад гуфт ки ина ҳами кӯҳи Уҳуд аст гуфт ман нигоҳ кардам реально ман хеле ҳайрон шидамда ман дар бораи кӯҳи Уҳуд шо қиссаҳо аз бобом шунавидагӣ будам худорамадӣ бубои ма агар ин кӯҳи Уҳуда медид ягон бор дар борааш дига қисса намекард гуфтам ӯ бобомам тасаввуроташ хеле кӯҳе ки сараш дар осмон мераса ҳамин хеле кӯҳ тасаввур мекарда бобом ки мисол ҳамта маҳкам аст мегуфт ки байни инсонҳову ҷинҳора кӯҳи Уҳуд маҳкам кардаги аста яъне ӯ тарафи кӯҳи Уҳуд ҷинҳо зиндагӣ мекунанд мегуфт равати бобом бечора ба надтари фикр ақида мурд рафт агар зинда мебуд ман нишон медодам ки бобо инаҳа кӯҳи Уҳуда бибин мегуфтем нами тепача айда баланд аст нами кӯҳчаи майдаке ки гов мечаронем ку бо пишти хона да ҳами аями кӯҳда баланд аст дар ки ҷо пишти ҷина аҷина ба ҷо мешавам ҳайронам ки ҷо гирифти гапа бобо дар пишти ҷина аҷина будагиша дар ки ҷо шаи пишти хулас ҳамин хеле қиссаҳо ҳаст агар не ман навора дидам гуфта истодам ку ман навора дидам майдака будааст ки калон нест ана метавонед ки хитон бо фикр назаротуна бинависед худо нигабонтон ҳамватанои азиз вале бо гап занам бигем ки бо кофир мегем да гуфта намешавад случайно бо кофир нагем кофир мегем маро гуфта намешавад барое ки хеле зинда бошед дар бораи чӣ гап задем проблема кӯшиш кунед Сурияро Ироқа бештар ёрдам кунед ӯ бештар мусибат задан
خونتون آباد باشه هموطنان عزیز. اینا با خیلی قدتون گپ زدم، فکر نظرتون بنویسین. دو ساعت گپ زده بودم. زنده باشین. تشکر در آخر برای подпискатон. ай 17,000 گذراندیم подписка را. زنده باشین. انشالله باور دارم که 20,000ش میکنیم من به نزدیکی ها. اگر شما 20,000 کنین هموطنان عزیز یا برنامه نوی تحلیلی میکنم برای شما را. بسیار این برنامه زور است. من نواروی همون گپ زدگی را که کم کم مانده بعد معناش شما دا перевод میکنیم که این چی گفته ایستاده است. چرا شما معلم مجبور میکنین همین چیزا را همه را که ما شما دا بگیم که مانده نواروش هم میگم. یا که نه کلی دیگر رفته است در آذربایجان رئیس فدراسیون فوتبال سپورت کیه همون رفته است در آذربایجان. ما اینجا خدمت کردگیم. اینجا فرزندی بگیم پرزیدنت محرومی نهازی فرزندش آباد کرده است. این استا در مغزش سر شما کو گویا که پدر اگر پرزیدنت باشه از قفاش بچهش بیا زور میشه و گفتگی مفکوره را تخیدن میگیرنده اینو این کلا. برای همو بگیم که ما ایرا استا شما دابد یک تا برنامه تحلیلی کرده نوارای او را مانده کوتاه مانده براتون میگم که یو چی مقصد داره. اگر در حالتی که ای 20,000 بجخیم بگذره و دوامش میتیم. خلاص تا حاضره ما انتظار کارتای همون دختر و یگان خیش تبارش هستم که میبروین تا که ما گپ میزنیم. در هر نوانو ما میگم تو اگر برامدن از سیاست از همه ایچی بیرن همچو انسان برین همچو یک هموطن برین. تا امروز نبرامدن نه کارتا نه یگان کس علاقه برامد که تو که ما یک صحبت کنیم یک کارتا شبو بینیم و تو قدر امکان بگیم دستگیری کنیم. و دیمین چیزی که ما را نپرسین در نام ای کارتا هوی که در نام دیگر کس کارتا هوی که ما کمک کنیم. کدومید کمک کردنین ریال نختون کمک کنیم. ما посредник نیستم در این موبایل. ما ای کیسه شما گرفته در دیگر کس خیر کرده رکلام کردنی نیستم. این چیزا خودتون ما کدومی را اگر کمک کنم خودم میکنم. چرا یگان که نمیکنم خودم میکنم. پریموی استا میومش خودم میکنم. برای هم شما هم کدومی را کمک کردنی باشین. ما ای شوتی کسی گفتی هم گپو خیر نمیکنم. او شوتی خطونه خطون بکنین یاسم میکنینش دسم میکنین سیسم او پرابلم شماست. ریال نه. ما یگان بار از هم بچه را سبشین اصلیه را سبشین نماندین اما چیزی نوشتیسته او دلیت کردیستین. واقعا خونده نتونستیم. دو سه بارم نگاه میکنیم که او دلیت چی میکنین. مونین اما اصلیه چیزی میگه اصلیه که بنویس جون تگردم یا خاطر خود نبایم نه میبرامدم و زیستودم بنویس اصلیه. مینویسی یا نمینویسی دلیت چی نکنین که ما بینیم اگر همون احمقی باید باشه بلوکش کنم برای در کار نیست. خلاص این خیلی از دوستای عزیز هر کدومید که خیر میکنین اصلی نماندین اما بیستیم اگر بیجی باید باشه محکمش کنم. خیلی خلاص این خیلی است. هر کس خودتون خیر کنید. ما اگر گفتم کارتش پیدا کردم میگم که مثال کارتش نمی هست میتونین که آخرش اول اجازت میپرسم اگر ها بگم میگم کارتش نمی هست میگم شما ده رقمش هم اگر خودش اجازت تا که مایل بگم مردم ده کمک کنم مثلا اما به اجازت خودش بگیم اگر ما پیدا کردم ما یگان که داده نمیتونم مرد بود. ما هم خیلی انسان است در زندگی همه بعد میدیدگی چیزم انسانی که به اجازت یک انسان یک چیزی انسان با کسی دیگر میده. من نمیتونم نه نمر یگان کسا داشته باشم نه تلفنشان نه فیسبوکشان یگان چیشه یک نمیتونم یگان آدم میگم برای که میپرسم آدم
میگم پرسیده است تو دست نمره تا بتم اگر ها بگم میتم نمره را بگه که نه نمیتم من خیر من شوم میدگی چیز ماست من باز انولاتو بعضی برادرو نمره مرا نپرسیده دیگه آدم میتاده من میگم نکنین نمی کارا نکنین التماس نکنین دارم زنده باشین هموطنای عزیز так что барои подпискатон ташаккур лайкотон ташаккур 17,000 гузарондем ташаккур барои ҳамаи ами дастгириётон и дастгириёи шумо буд худо хоҳ нав 3 солда 17,000 шидем агар ҳами темпе ки рафтестем рафтан бигирем раҳмонов дар 30 сол диктатор шид худо хоҳ мо дар 30 сол 100,000 мешем ҳамхел аст ما رحمانوف دگناد میکنیم 30 سال ده رحمانوف در 30 سال دیکتاتور شد ما در 30 سال 100,000 میشیم همین تمپی که اگر رفتن میگیریم این همیجا همین از همون پادپیسکوی ما معلوم میشه که ما آزادی میخواهیم نمیخواهیم از لایک بگیم من پادشکو معلوم میشه ما آزادی میخواهیم نمیخواهیم و ما چی میخواهیم یا چی نمیخواهیم این چیز از همینجا معلوم میشه وقتی تو چندی که شما سست باشین این معنای را نداره که ما مبارزه را سست برده ایستادیم این معنای او را داره که شما در مبارزه سست پیوست شده ایستادین شما مبارزه را پدر رود نکرده ایستادین میفهمی نمیره اینه معلوم میشه اگه شرط نیست ما هم بگیریم یا گلا اکاونتی فیکی که شما خدم دا پادپیسات کنم بعد بگم که ما 100,000 شدیم یعنی که این چیزا را من خش ندارم ریال نه همین چیزی که شما دیده ایستودین همین کانال ریال نامده ایستوده است اینجا یگان ماشینیکی افیریستی بگیم که دباوید کردن خودت 300 تا 500 تا کانال اکاونت که شده پادپیسات کرده و دلیت کرده پرتافتن بعد 12,000 20,000 30,000 کردن نه این همین قصالده همین خودتون همین هر یک پادپیسی که همینجا پادپیسات کرده گست ریال نام آدم خودش است ریال نه است اینجا یگان گپی چپ و پاپ ترلیب پراوی نداره من خودم گفتم که بعضا بدن پیشنهادی که بیو کانال تا کروچی ریسک برداریم مثال گیریم موزی حل میکنیم ده پرابلم نیست مو 40,000 30,000 میکنیم پادپیسچی که میبرداریم تو 50,000 میبرداریم پادپیسچی که میجخیم بعد ما گفتم نه برادرم همین کانال ما باید ریال نبره این چیز در کار نیست این پیشنهاد گفتم که رد کنیم برای هم شما ریال هستین هموطنای عزیز ریال نه هر یک تاتون ختم پادپیسات کرده اومده استین این 17,000 گذاشتیم و از طرف 18 حرکت کردیم خیلی 30 سال نه 100,000 میشیم زیق نشه مایده رفتن بگیریم اوستا اوینده ما خوب میشه وقت 30 سال بعد که سوز میشیم توقت کنید اوستا پادپیسات کرده اومده بگیریم پادپیسچیکای اولین پادپیسچی کردگی انسانا مردن میگیرن از طرفش داری باید 30 سال میگذاره یکم پادپیسکا کردگی آدم یه روز میبره مینویسه اکا ما در وقتی در خودت پادپیسکا کردم 30 ساله بدم ازی 60 ندارم گودک نبیره چبیره اینجا فرزندورا هم مرا گفتی هم خوندور کردم ایالا پول نیروز گفتی هم گفت 60 درام مادم این حالی هم کانالیت ایستوده است این حالی هم انقلاب نکدی میگم اکا صبر که 30 سال رحمان صبر کردی 30 سال دیگه در کانال ما 30 سال دیگه در کانال ما صبر که خدا خواه بد سوز میشه سلامت باشه تشکر برای پادپیسکات